eto blano ana ye frɛ blano eba efie ne kan se de akra na tunu to osom ana o som se de akra na to no ti ewo ma me kɔ weyin obi ama ho me kɔ weyin me maame ne blana ne sof maame me nana ene ono so ono mo ana toto me weyin atane akra no bibia na me de akra no kɔ nti ye kɔ weyin ba ene yi na me de akra no kɔ na ho ana me frɛ tike ne ka kye ne se enka me se no kroma on top pampers mem na akra na kɔ Torres egunu mi su miniska me de betobi na o si wo fie nti o ba sesi a me ntwen no to oba no kuta pampers half e na o de bre me to de ba na me je na me ko fi na me kan ma me se oh tike na ato pampers ida ba nti mi sister panyi kwa no si o ex father na ato yi pampers ida bre we de wo da na si o ex father o ka kira akola no ana akola no ejinti mi de ehwo ne ye ni obi ani asem we ya mabiem ni nti no tike na na ejoye nti akora ni so na mikotwa ni photo na kan se matwa akora ni picture nti o ma miska na me mfa nkoje ana o diska na ba na nkoje no na sa akora yi kura de wo sam yo na nti ka de ne kwa komo obi ni nti wo mpami ana nsite wo si akora ni de ya kan wo si na sa akora ni de tike se akora ni de wo sene power na kede ne komo konsheni no nti ya bodi no ana tike se hana nti sa akora yi de o semi pan nti ka de ne kwa koma komsheni no na nti wo mpami ana wo mpami ba na na nti wo ne manma na de kwa ko show bi se yo no ana mse se minim because minini jaye na acha mbe fa na minim nti mimi hu se yi komsheni ana se ye wa ana eje ye na me dem ne ne te ho no ma nti anchi ye ka asem wie na mfa se ye do ni ma ba be so nti ni ayi ana menyem nachi ana nti menyem nachi na mesafren se dia sa bani o na first one kura menya boafo na masaba ma no so won de wate waje tike no me ni tike ne sa anyem panyi na chi ana o ka se maka che ne se menyem dia ne wate obeje na me kan ti me ka kire me maame sof maame no ana o ka kire maame se ne sa de a oni me maame be kɔ boy ni fie tike fie akoka kire o maame se sei na asan ba o ana one sof maame ne kɔ nto mo kɔ ya afeze o mo kɔ no mo de ai panyi ne kɔ ti maame ni hu akola no o frɛ sister bi no ai fro behwe akola yi de wo se hwan ana sister ne akola de wo setike o no san so setike papa pa ana o mo kan to mo ye no maame ne se on de tike bo bebusa ne se ampa se one me na nyem ana na o maame ka se ntie enko next week biem no yen sa amla no magi mu aye ti de du me nda no na maame mo sa akọ na maame ka se obusa tike no se ya ampa se one me ne sa anyim ti on de waka wate ana ye nti eho mu no obra me 20 cedis feize obra me 20 cedis se me mfa nto ya ema panyin no ana obesa ba biem ti second day oba na obra me 50 cedis se me mfa nkoto to akora ne ho neoma ana me de koto roba edwale no wom ene ene kura nso ene ye na nti wan fa biem ama edi be ye be ka ya mma wo no sabra me 50 cedis se me mfa nkoto akora ne ho neoma enti ni Saturday na wo ka me ana me kɔ nti me kɔ ana me kɔ nti 50 cedis no de ma fa ntɔhwe ne a ye nti Saturday no ana mo ka so mbeyi mama because me ho oden bibia nti mbeyi mama ba ana ye frɛ ne ka kye ne sɛ o mu so mbeyi o na aka ni base a ye betwiatwa me o mayi ye ana o se ne me maame nkɔ o maame nkɔ kan kyerɛ no ti maame kɔ o maame no maame so se ane ne ba no eni hɔ no ti se ne ba na ka onu so oni bi wɔ hɔ nti ye mpa bosi amfa ntwia na ne ba na anya adwuma fa metwia ana ye na maame so on de me mfa se sika na kam de kɔtɔ akora no ne ma ne ma ne mfa ntwia ana ye de twia no mu yi ye to yi ye na eno de oba ohun nya sa ba be fa ye de ye kɔ fie so de ye kɔ fie no ana o ka kye se okɔ akɔpa adwuma aye na because say ka adwuma no o nheda nkɔ ayinti no wanya bi no okɔ ye na wa pesika bana menya bi de atoto adwane de anyanyu fu so ama akora na no ɛna okɔ wa ama hɔ ada ne Sunday no ba hɔ no bɛhwɛ ye ana o still sika oji no wɔ ne ka awura hɔ no ne nsanka ayinti no me de minya abotre obɛblaze ka na msi o nti okɔ no wansi hɔ biem bebo so me ne onu on flame onu on kan hwe mi sister ko ni de ne ma ko school bo new generation ko hia no tike wani mu ni na obi a oba wo a wakoyi na ba fie na wo kwa abo enu anu no ana oyi kan sidi e de ma mi sister ne se won fa mbre me ana mi sister ba no makohia tike no se me fa we mrew na me ka se nti
efrim le tintin ame wo ya wo ntwia hospital baby a wa ntwia na memfa ne se sika na wo de ma me semfa nkoto to anu bi na de twente no kra de na nche na 10 cedi nto ba ma wo 10 cedi na wo de bre me ana eja meji ntim de mbo mani ana misu na ma me so de nya hwe kakra obenya bi ebedi na eja yete won ma won so ameka hwe ntimi be ko we na me frɛ ne se ese adu tama me ko we akra ne din ene ne nneoma na okoto yinkula tadi bi togo me bi miensa togo ndi ame togo me ni bi no togo me eno ni atade ben ayese mvan se bronya atane kitinkiti bi ni di ni togo me sa no mo kam just togo made ayo enu bi boy ena to miensa onye ni ana kokko anye wo mu wunya bi wanya kaka so abre wa wasa atudi di togo me boy ma sa no mo fe no ko na wo boni de mu ta se o ka se togo me de no na omunim so de baaye no ana oni ni sister ana de baaye na ne nanfofo bi kan no mo baaye to mba na ma kwa sorry ana me je ntade no ana pa boy ayese sosu wom ana oni kan no mo de sosu mienu kan ho ana mo de baaye kese me na meye mi ti o meye de o me de nka ho ana mo de nkra o de akra ne de ne baaye ti ade chin wukua da ye ko we yin no ana me friend say mi ko we yi se n babia ya tene ne hospital mu emu twinti no me se na nka o me fa ye no fa ye nko no se babia wo no on treatment wo frɛ obi amana ba fa ye de ya na msi o ne ye ko twen no frɛ obi ma ne be fa ye ko ti ye ko ya ye ba no no be hia no de ye ba afie o de ye ba afie nsu bia ni wo wansi wo biem ameka hwe nti ni sister ya o se ye mbre dwaben na o de ye ko ni sister ne ho wo dwaben ye ko anwumre no asa de yaba ana eja ye ti wonum ti ni sister na ni sister se me de me mfa ne se ye nyina ye nkula ne akohia ne ya wonti baabo te do beka bia na ma me mfi na me de me si abotre na me de ni ma me mokra ya o me so mo de na ekọ wajo na me se me de me nkọ mo kọ ho ma wajo wura na ka so me frɛ me mra na me se me de me nkọ because enipa no o obi a wo de beba ana de se adwuma mu nyanti de o ma ye nhwɛ ne agya ye ne ntia na me de me se defend kra ma wo no me se agyanti no ma me frɛ me ka che me se me ma me mo so mba mi achitiki o na me se o mba mi achi ne ye nche no because enipa no o obi a wo de beba ama me me ma ede yedi ya wada akoma mu nsam dwumadi ebra na aso sa wi Maa Akos mene mabadwafo ye tenase na ya de bramo eno bia no na wakame ho e wakoma 87.9 FM na time herbal center wi one maso yasene 21st clinic one ma aso yasene Jagris Fertility and Natural Health Clinic each charitable center what the Brostman capsule saba Jenfike Company Limited ya what the Kafefe capsule saba Bible Center at Jenfo ba and there was a bomodia to Mikana Brana Kache na wamu charistic ventures ya what the Zahara enupano abewie wamo eka abwafo one maso yasene wi ya de akumemu nsam dwumadi ebra wo wakoma 87.9 FM so wo share your TV stations I would one Onua TV yeni ankase TV station Onua TV demu live enunti baby a wo bia no obetumi ahwe bi ewo Onua TV or multi TV no so sa pepe so na Papa Bi TV Papa Bi TV and also Chrome TV and also ewo multi TV no so obehwe bi o live o say Chrome TV Odo TV Star TV and also live ewo ho sa pepe and Facebook ni Akoma 87.9 FM like yen page no comment na bomodi 2022 and ye fast sharing any agro na wa share de amaye YouTube Akoma 879 FM na wa share also de amaye Akoma Golden Ladies Amsterdam Majoys nyame enhira mo papa make us say Akoma Golden Ladies wo mo nisho wo mo phone so na wo mo share so wo mo share happy home nyame enhira mo menua abena Jane happy home nyame enhira mo share emfa emaye gaso filling station Kranza wabiemu Arimbot at 32 Kochini Brofredu one mabiemu Adepa Information Center Wokochi Afeti Adem Big Love Radio was Spain one ebiemu ho Mr. Wusu Edrum Africa Market on the Yoruba Bronx New York one mabiemu ewo ho Sister Haiti Frimpong any Henry Mame any Anyasam Keto New York one also guswada wa share program idima ye pa taxi drivers amuwo Gary Marvin and him Big Joe and the taxi driver Saka
monso mo tie pa mo miem mo bia entie bi divine fashion santa say wonom abiemu sanso na dwesu zongo taxi drivers no wo mo abiemu pa ya wo bia etie bi ewo ho ene asase je so manya wonom fa program ni agro ba bia ni krodua no so ba bia beko bia komam nsam ada ena wonom etie fans of Mama Akos yadan na mo share ewo ho amayen Maa Akos great family mo share emayen Ebenezer mo share wo Akoma mu nsam page won so emayen fans of Akoma mu nsam ho no na mo share e de amayen happy home na mo so mo share e de amayen na bibia ye kama amayen nyina young millionaires ladies young millionaires ladies na je say omo so etie Akoma mu nsam a na wo mo a share e de amayen wo bia enye na afam de emu a ema Akoma mu nsam enye entre ha medin e de Maa Akos awia Joseph fashion ena ahye matade a medeti anopa juada kwesi fiada Josie ono a ena ahye matade owo bom so wani meet me there sports no ene edition mu ma Josephine empam won tade wo ma entade a wode kwa sedade wode kwa yie dia wode kwa adwuma ba bia wo ko bia no Josie fashion wedding engagement dinner wabepa bibia dia makama Fred Josie awia yi was 0243 433 465 0243-433-465 International Central Bible Church ICBC asafoma wono so eguso mo hwe na wo mo ehye ede amaye yemra na yene ye mame ama emina eni nkomo mama yemwa ha ye na aba papa mtese awia yi nyame adom ye da nyame ase se na so de ache yen ene ka bi de bewo so me ka na chi pa enya asem ketu anya ye di traffic mu ya gina traffic light ya so red me hu ya ne banyan me ka na chi enya asem ketu an so nyame adom me hu anka ka ne si fitemu ana adom na me de emenyame enti mama onso ti ase ye de ase de emenyame yewu okum ye danso yemu ana wo hunu amen awia ye ne ye tiefo nyina ye tie yo awia mba ha aboko eni se me hia papa bi ye frɛ na dubo ahen na ne dia kofodi tai nim na ne kwaku nson wa wo frasin tonsu na wo asen awusem wo ye no o kyra dia ho ne sesi o ye pensioner okay na menene wo yi enti menene wo ye no wa anya me hwe na me tetena ye me tena me ba bia tena ya 5 years na me konya obi a wo so mi mu a me ne papa ne te nti o ma na odi dwanto abaye so opa me chew opese wo san be ware me na ye hwe akora no na me se menye nti okodwato wo awusam hima ene ni nua be ma police ni bi ho papa ne na minim no omo frɛ me phone so ene me kasa ya me se mempene na papa ne kansem bebre o kan na me se mate ti me kobo sister bi amafa no enua me kobo na mane sister Vic se ni se na eduka no se wasai woni ne wo ba na ne woni ne te no woni ni ba nti jai papa na chiri die na so se oba be wa ene ne ntena na momo bran hwakora no o kan na me se mate na papa yi obeye me ho ade nti ni nua ne wo fa ase wi wo wuye no na aduane ye ni bibia me ana me fa eho ka na me boa no ti o ma sa na o wompra bi maame ne ba ye maame ne ba be ne me yako ti wo mo be ye aduane no mo koso ntokwa na me si o munya ne ye mfa me di nko ti o munya no nko ti aduane o mo ye no o ma maame ne nyonko no ene ewie no mo koye nti o mo wie yie no ahomache na me frɛ papa no na mbisa ne sɛ so wo ba wo ekuro no so a onka no kura nkyerɛ me papa ne ko Methodist sofo ni ho a won ne wo ho wo de Methodist for Bible ai okọ Methodist sofo ni ho no na wo ho ai wo de Methodist for Bible di dense e kan tam sɛ maame no onim ne ho hwee ɛna me frɛ wo hema ne sɛ ne wo ka na nya no kure onka no kure no on de sɛ ne me ne ntemba atia no nkwa ware maame no me mpekura me ntimi ɛna maame no wo mo frɛ me ne papa no ne ye kɔ ho wo mo wo no wo se anya no kure kyerɛ no ka no kure sɛ eye no krasha se no wo se maame ne bɔ na kanchema nti ye kɔ ho kyerɛ no kanchema ne sɛ wo bi nti ase no wo onoa aduane no wotua ne ka boso me so a wotua ne ka ti ye kɔ ho kyerɛ no a wo mo wo na wo bɛka sɛ no kure wo ka no kure na wo ne maame ne neti nti me ma no emre no mfa nyaai maame no ene papa ne kan sɛ enyemra oba ne bisa wansana wo me yesi ye friend ne nkasa no ansana
wo pene no aye no ho ade wo se woni obi na ti a wo mpene wo de wonsa wura agem se nya no kore nti oba no nya no kore se woni obi na ti achie waka no kore de akwa akaka kire woni pa kore se waware to de wo yira banti wonyae woni ni hweye no wo se o kaka nse sia maame ni beku no eno wo so obeku a ade nti na wo ha wo biba tie ni kwan se wo ha no na mse da se sade a mentimi nwale nti onko wale maame no no si woni maame ni hweye enti ba kwa me be kokro no sumpo no me de force bi ena de ko ho no mo na akura ni sika bi kodi ni ho ena me si on face kan ma mo so woni sika na chop woni na odi ama no me fante na me si ani oni me kan de anyamra akura ben sika me ne ba no akura na nya 15 years woni makura ni size mi ana me hwa akura ne se metu kwan sei no ne me di akura ni dwa me ba me se me ne wo papa ne ko ye enti wo ba da na se o se me fa we mro na ma frɛ papa ne phone so se me di dwa ablo fa ma toton tade ne mpabo anti wo ba wo ba no wo de wase a no hu se sa ade no wo na aye me pesa akura ne benya ho aye die na papa na so sidim ti a kire me ne wo kuro no so a wo ko ho no mo a me ko ye me ne wo kuro no so a na papa e kwose obai ho wo ma da ho so me nton hwe oba no so ne bejan no ai wo kwose wo ma da ena me se papa ne wo ye sesi a wo kwa ho fa chop money to nti so we na ntumi ntena ne me ntena fa me ko e ma metete me no se bo wo ho me so me ko atade me yenu pe na me de ko ye na ne me fa me ne ma so on fe yenko de me ne ba no ye ko ye na ye duru fosu me papa mo no se wo sign nti me nkofie ena me se me nko atete a wo de tete me no me dinkan no wo kan ya ansa nti me nkofie no de me ko me papa mo so ntumi nwale me biem ena papa mo share ne da se wo mra na ye ntrance nkasem na me se saade a wo bra ye be ye wo bra no wo fa se ye na wo se uniska nti me ma 4 million nti sesi a wo ma ska bi anso ne ho a wo de ama me nti fa se ska no ma me na me ne akora ne mfa bi nkota aduane ni wo se wo niska bi a wo de ma me na wo sign check e de ma me na me se aka lorry fa ye de froka akufie no ma ye 20 Ghana ne de ko nti ade achi na mbe yi ska no ne jama me ne akora ne te hwa me papa mo hye ne da wo mo frɛ no wo so wo ma na me gu me papa so an wo mo frɛ na na obaye obaye na hwɛ wo mo hwɛ siesie na me se ne o ye me ne ntimi nware na papa mo hwɛ ya na esiesie asɛm no afa me ne te wo na kwa na ekoso sɛ ye friends nhwɛ ye ne mo ne ye no papa iba wo ba ye mia ye uniam afri me fie me se me hia ofie ha wo ho fi wo ho asen na me se Jesus Christ me na papa na wugu me ne masesa me te wo me ho fi papa me ho fi ni aba ye ni nua ba ye no ne sister odi na chi wi na ne mpra ne ba ye ne bi nti oba ye na ne mpra na kominkum afo mpanimfo no ho oba ketewa no ho papa ne hu ni pa yi uniama asensia odi agogu mi dem yi uniama nam se chese wa hu se mpra ne twam ti ugu mani mase ate ne papa wobai wa hohoro ne na se ayaduane am wadi nti na oyam sana wase wunim me di na de papa na de papa oba ne hohoro na se di yaduane ma wo ka sana wase hohoro na se di no aduane ma wodi na de papa wodi na de papa nam se asenti na oyam se na minim se wobai me sa wodi me ko wadwo ena wadwofo frem na me ko kirekirem ena kwan wadwofo ne di no wadwofo ne ye ne papa odo kwa wadwo so adan wodi me ko wadwo se me si meku no enti mentum free ne fie na ka so meku no mama me ka sama si asem so me wo hwa no frem me se ye friends ayi ne mpla na frem ne se me ma frem ma me ne phone se me meku ma me no na me se agya ma me ni no ma ni no ma ni me phone so si da na me friend se meku ma me no wo se ya wonka ena me se saade a meba wusem ho na matokosua na me dia ba na maame no wayi no ma na efra ye no na maame na yi achem wantumi anya achem dia mebo maame ni dua me ka kire no ate ena okobo ne sister mama ne se me misi meku no na ne sister mo fra me na me kirekire mu e de kire ne sister no se me nka se meku no na emo makwan na wode me fa so no na maame no woka maame ne dia nti na me ka sa na me kunu na mi kunu bo wan ya akura no na me kunu na ha na akura no na me ne titi fi oba wani abro 1.5 year o papa ne me yaka ne ba na me ne na wo no wani akura ne yaka wo mama akura ne sika da enti July June and o black akura no 500,000 o de ma ne sister and August 24th August and so o de 400,000 e de ma ne sister so on family akura no
no me de ba akra na me se akra na amfa nto wo ko school a wo no anyi ne kakra akra fa nko school kopem tama ebesa to wo yes wo be fa akra na akoma ne mpra no ena wadwofo se ma me fa akra ne ma no akra ne be free wo akoma ne mpra na ai ena wadwofo se ma me fa akra no emfa ma no ena akra ne wo me nchen enti ne dan ne fie ho no me ana odi hye me sa na me de ma hai enti me de ba ma hai no na me ni akasa bia me friend phone so me friend papa na amfa me call Akoma FM ena me de dan ne ma hai na me koto paint ena me de twi fie ho na ne sister friend na no buy so me fa ne da ma hai enti me fa ne dan sika ma no na me se me de dan na ama ha ya wi wo de me call wadwo na wadwofo no sesi ya na shop money a one farmer me no wo mo tete ni nyina e di free me free dine mo free dine sika no enti e ka paint ni bi si wo paint no of eye ti manka bibia wo ba na mi si niam a dan so ya to hotais no abetam niam no no akohwiagu me pese me ye ni kikiki wo si niam ba no wabefa wo me niam no akohwiagu me sole ahomachi 3:00 na me si me niam na papa na befa akohwiagu enti ohwiagu no okwa na masan akoyi na de anche papa na masesi ti ache ya osan ba betam na se papa enti wa ya tifie na numgua sisem se ya wudi gu onwi eye papa enkwala wo fie ha na wo ton wo hui eniema obefa kohwiagu na makofa na misi na wo san betam niema misi na papa na sa de niema aba abesi ho na mesi niema na mahata menene ko okro no so kwado afuo mi ana metiska ema no so oni ska no de do afuo ye do wie me ka ho ene me ba no menene ba no ne yekodua aburo aburo yekodua ye no papa ne bu aburo ni nyina ma wo ba no wa ma mi atre mampo aya ne mpena no enka wo ba no ye hunu wo bu me ko adubu ahen wo bu aburo ni nyina ma ne mpena mama tes wa ma mi aburo betimumpo ene wo fa ye me ba de body so woni na do ye mi ne do ye mi ana mama tes na me do bi da bi mi ana mi yiska ena ode do afuo no ene ye kodua ye se wa koto ye bu wie ye no e wo bu afuo no na ode ma no me ba ho na akra no compassion form so bi me de ko ho no mo ena me di sie ye nti me ko ye no me ja no ho no na wo mo se me famla me ba be fa me ba papa ne se ma nwura da no mu da wo de aduro be hye no na se me ena me de aduro be hye o de papa aprosifo bi ena wo mo bai be kan na dia sansua to ana atade a hye me ho kwan so emfuturo ti atade so na ye fita atade na sai na me wuro si ye nti bench ayi table bi da ho e wo si wo manim ho ena me tete ne curtains na me de sai so a me da so na prosifo bi ba ho se kuro ni mu ohu nti me sorry wa mo ankoda dem so ma me nkoda dem mu da wo de dia na sese ho a wo da so me tete ne curtains ha ena me de say ho no mo se me da ho na prosifo ni benya na me se kuro ni mu ohu nti me nsole nti aprosifo ni ba ye no wo mo kan ya na me se me da ade achi na me wukura ebeye ni din na fe wo mo ko no ho kopa ni cho pa ena obebie dan no ena me kokoda nti ahomache ena me fa me ne kuro no so me niam ho sesi ha me kase me fa me ho ena jama me ba Antonsu ti me bai wo ba no beto me a papa ne dia kunya besi efie ne finfin ene wo di matama ti da ko me koton ne ma na dia asame ba no afre ofie me mo ati ho kwalanko an ati ho ma ya friends ma me na wote ya no me ne ja wale nti mo ne ntina ti se ne ya friends mo ni obi a oti fie tina ti amankola no so obi no wo bu me wa mu fie no me kun ya woni na me kwai no wasi na tais na wasan be pa wo che obi ma mo kwai no wasi na no onwie enti empuna no me ana me di me sika koto nta abo no ena omo so mo koprini so me ma ni nua ni sika ni nua na awawu no me sa ma ne 40 Ghana so on fanye lorry fen fanta abo ne nko tais a woto wo ba obeto kakra na okwa awusem ni esan ya me ana me di me sika na me koto tais me to samen satam na me baba akon baba ware ti na me ye me ma me fie ho ye enti ni fi on papa me kun ni fie on adubo ahin fie on na mesin fo mienu na me nso me ho nso mesin fo ko enti me hwa ha enti ne cement sa ekro no so no ma short cement me ekro na me wo so no na makoto cement me am di me sika koto cement abukem na me di abafie ho no me ne de aye wo so obeye toilet wo kan toilet na na wo koi me koto cement 2 bags me to anwia na me ma wono ane wo faase ebetwa aye na odigu na me friend say
toilet no ho ne nyina ma wie nti omla oba ne be so ma ye toilet no na wo de me papa nim sa won ware me a na wo ko ya o mo si ja me ko so be ma me 6 million na me papa mo so wo mo nyi o kan 10 million na me si papa menye me papa wuni odi na ade no menye na ka papa me ne na etena sa me ne busuani bia me maka me maame wonso me nko ane oba nti aka me ne me maame manyina wu ene e wo fio nti ka me kita me nya papa no na ka maso ne mu se me wofa me nana me bibia ana kwanya papa ne de me fa so no ti nkwase abu a wo bu me onu ane bam paboa matom paboa bre no papa ne ba watam weeku ne nyina wo ayine so ye wo evidence nyina wo hwetiefo ye wo bibia ye de nyina begu so na me pese me mama me no kwan ye wo ne mu na wo yi na koma mu ye wo nyina epue ansa na ye the pictures ne videos no e de aguso amam papa ne ba watam ne ba ne mpaboa ne mia me de watentam ne nyina akoto agu na ka we maako ene gu ho ena ma de aduane asiso me wo fufuo ma hwie me nkwan asiso me wo fufuo no me wa peda papa ne ba pagya fufuo no na okoto gu ye pagya abanche no wa na ba akoma mia me sika na me baba ketua ka akire pa na wo no ono so anya adwuma wo kuro no so wonti antonsu ase antonsu anya adwuma ho na jama wa hai dan na dan le mu ketua bi na metam nkwan no na me de ko nti fufuo no ketua bi na me na me te ko maame na me ka che o me san kwan no ni o mu benya aduane a wo bedie aduane am bedi no wo be fa aduane no hwie tu papa ne be fa hwie e wo ha sei ye de ba kire mo edi 3 days am ko na fe wi asese aduane na gu server no e de asi ejaade kwan na no wo se be yan dan minim ena ti server no aduane no wo ma asaye esi wo sisi a me fa me san kan ye e wo server no mu si wo sisi a asaye na chire ho medua ntos medua emoko ena ai otamelo ena nyadoa ntos na brefai papa ni ba wo be twa ni nyina akotogu yi o twa sa ne ma ni nyina wo twitwa togu ye enti na ne wo ya me no chese me nya ahoto ena me nya asomdue wo tumi ena me ne ba no ya da toilet so ye toilet so na me ne ba no ya da muni kan fanto so mame ai toilet no so no muni ka fanto so mame kwan sa na ne ma ko se ma be fa hwegu ye na aduane obe fa hwegu ye no de ye ma ahomete ene efia wo ba yi wom so ba ni waside ba ni sika kakra be hyem taase to ne ho de ba na wotu ne firi wo ne ne ba no da mama to so mo fanto so mame me ne ba no toilet so ne ye da ti se be ye a chi se me pepa ho na makoto ko e me nu asi hasia na me de blanket ase ho na me de bed sheet ase so ena me ne akora no ya da wa bra bedroom wo ho ai watumu ana otum de ko o de padlock atum de safo papa ne dem na watum de ko toilet no so ho nie we akomu ni nkyeremu obi beka se na ya ha ya ni ya suppress mema ya intimidate mema ene fa hin ko si hene ya ntie papa no mu aseme hunu de ntie ano wo yesa ebia ne ma me won from so de na nso so edan wo ho a yetu nipa wa wo yere ya wanja no wasa ko ho ai bag de na ba wutumi yi ni free demo na wo mo da toilet ne so toilet ne nie water closet no ene si ho no se wo boa ene da so no ena wo mo niema mama we mu ye de egu ono ye wo ne wo manta de ya si hye ne fie eno no na me niema papa de e wo ne de e wo dem wo ba bia wato mo egu ho egu danim me to your friends say Brenda kasie bi na me ba ye no watam Brenda na koto atwene nti moto no me ye aduan me kofa ai say me kwa nka me hye fie ho moto no nyina wasai no me to cylinder no so emro so menyu so da watam ahwo awawai no wo yi me niema nyina atogu yi ena niema no fe egu ho a na me hwa na nkofo be sesa na me yankasa me sesa ye na me sai di koso ntimi ntuma papa no obasa okodwale kura no ato danim ntimi nya kwan a na mawura ho na me de ma de papa na me de afa koto sa na me ye na sesi amede ti ho eti bra Facebook live Akoma 87.9 FM me nua ba benaje ni Francis Weja Manuel Sachi Manuela Adams ni Sachi bia momo de ana mo share Ernesta Sare mo share wo Facebook pa ma ye ba bia ye ma me ne da no na ya fa to so ma me toilet so Pastor Julius
toilet so na nipa no wa wodi an ya beba be boy ma me so ma yenwuna de kodi a ekofa sai watan brane no beto ne papa no entem na emfa wonu watan oba woni na dada toilet so ene wane wo ba na ka say eden na be eden yan na be sia papa betimi asesa na yere ne o manyina kugu toilet so mama na me ka say ma me boa ba sa we be bia no man go wutumi say on say toilet seat no ana sheto komo edi ana say e toilet no so na ode ne o manyina kugu ntade nipa di wure ne nipa dua mu die bone nko na oyire ba say be wure na da pen ebe ye wa ene na wo ba ebe ye obetumi asesa ne o manyina ko hwegu toilet so say e ho na mo nkonko da mama ye be papa na tie na no asem mo de blanket na se ho blanket ye se from ya da wakona sasa omo yemu yi omo ya toilet de omo masa ko sa toilet na so omo wi mama water closet no ya da ho sa no papa ne ba sa na ju toilet kana wo boy yetra na wabetra toilet na so ane Jesus Christ wo boy yetra wo de ko wadwo ban na wo de me ko wadwo ban wo be bu nkotodwe pa me chew so hu ade ko de ha ntimi nya bibia ma ne nka na ya nhwe ne ya mobra ne ya nhwe akora no wo ko akora no so ba ye pa ko ba ne ho ne ba ya ko ba ye no mako hospital ba minre si wonyina papa ne betentam to go me watch me refi nka me de bai what time watch papa bi what time to twene wasai no what tema do ko wajo ba ya ne ya obepa wo che opa me che edem obu ko todwe pa ncho no ma miska sada no yi 1.5 ma me sa me ni akura ne fa nto aduane na me se wadwofo amla na wo mo hyehye ma wo no na wudi so ana sa di ade wasi da bi ono anade ma me ne akura ne se yemfa nto bibi ni na wokoye wokomi ana me koja ne kwan afi wo ba ya wo firi kuro no so ba ya na ne obaye akura atan kura sra ne mpra no ba ya wone mpra no wako pension se obeba kuro no sunti wo ba ni sunti no waka kuro no so ti woko ho a wo ba ye no o sa ba ye sa de no subai na sesa wo mo tra no wako toilet ai wo ba ya tra me ne akura da no aboya tra no wako toilet ay awudi ne woni tim na ebia na mama me ye je de se ebia na ya ye na duro bia ba na okọ na nchen ba na ebia okọ ba bia ba na wo bibia ma ebia odi ye na ma obi evu to say because sabi normal human being bia no enye sa sa pass o jire toilet so hwe ye mama ya wese mama wonya fie sai pacho manya 54 years oku 60 years so hwe na ho fe mama hwe mama no hwe na ho fe pacho na ya mama close ayi hwe mama no close mama ne ho fe hwe na ho fe hwe ne color ne ho fe yo abrochi mama nkasa be ka o no nice woman asa wo ko ba bi no odi wa no odi wa chen munyam kam anya sese be ye ne ba tan bi no aka se bia wa ye tantan na se first day oba ye ati for mo me hwe mama ne ne de ko nyame hia mo se mama be ayi ne pa mo me hwe mama no si ene ne 54 years 54 years yan hwe no e ma ba wa bi kura ba ha o manyini o mu age 22 years of kura ma ha o mo hwe o mani mo chen 74 hwe mama no ne ho fe na wutimi ye ne sei abone tra so o be ma no toilet account mo fanche yo na o bone tra na wako jawo nine na wo yo wasa bona tra abesia pie na wo down na dan edanda wo dan na mutimu na ye dan kura sai chemen ho ye menene de no chamber ho ai chamber udi en kama wo na ho na ka wo da chamber ni mo da chamber ni mo ko mo na ho ma me no wo ye wo hie no udi ma ne na ho na ka wo so da o de so be so be ben o be so de wani be hunu ye se ani anyani ho anya tada na yesu emi no ma ne kwada bebe na wo so na bebe tietia na wo toilet so mama me de me se me gidi se ahun me ebi amono ka frɛ ne ayanta frɛ aba no so omo tete no ntim papa no ye ne kasa wia na ye betumi ahun de ye beka ye ne kasa wia na ye betumi ahun Pastor Julius ya fe ne de foni ne gu so ye tumre ni ya kire wusie ma se ye kasa afiwe anya fraga bia o ade bia ye ka bia ye won sources ye de kyerɛw ya ka tum sa kuma mun se ye ntena so ha bia mfa no manya agro ade bia no beka wan asem biara ba biara ye ko twade ya ba kyerɛw follow up bia se ye bia sorry I know I dey ka ko ho asa ya ba it is stories bia dey bro this year no stories are you enjoy it now be sua dey so dey wo mo do the bra Facebook Akoma 87.9 na bra be hwe bi na bra be YouTube so 879 Akoma okọ wa obehunu your life na adesua wom na yesua de enti na duane no a ye ma me wofofo no ana wo no na ya na abobesen tabra na abobesen oh me fan se be 2 mu ho no me pacho mo fa banchi no obehwie tugu ye no
eno so mo fa to so maye na any papa ba chiri Ah. na fam no enti wonu aduane no oni ho da bi me no anu oni ho ti oba ya ma wi am me wo no na obetam ko hwe Pastor Jesus just a hisem aduane no wa silver ni mo banche kakra bia maame wo be wonu adie ena gu fam wo no enti mama na sa no ompese maame be no aduane ko ofie obie wa na ompese obedidi kura bie wa na se oba beto sa oyire no aduane ni watimi atam da sen na silver na aduane no wom no ni wako hyiegu na sabi mpleduasa papa omra maka bebe nkyere ma ajafo ana da so no bancha ya no egu silver mu ana ya butu no ya hyiegu ya butu no ni nyina egu fam no enyo so na abo akohoma no onu na bra polisika eye aduane adie wasa betema aduane na ahwiegu ba chi no hwiegu na nkwan no so ya ne dan kwan dia metam ko ba bia me ba ne o ya ne tam ko nesa ko behwia no so agu na ba chi na hwiegu na ba che kura kwana nkwan dia se ne se nsu nkwan tam kwa no nkan no odi nkan hwiegu enu mu na amane ne apatre no ewuru potopro eba ni enti picture se ne de mamo afei na wo se wo si ne amade na papa ne ba ye obetam ne ma no hwe me ba cho ne ma ne hwiegu na egu no eno so no se ne ha no se obehwe oni ma o ma mi sini o ma mi sini ma no Akoma FM o ma mi sini ma no e wo fie ho o ma wo sini ada na wo sini ma no wo ne bedroom ana ne ho me sini ho no porch mu ho no na ade anchin yenti 3 o'clock na me sorry ya mi si na me disi porch mu ho no ma mi si na o sorry ba yo betam hwe egu ye so ma mi sini e bia na ye na hye se wo si oni ma ne de nka ho na se woni me nya free woni me nkasa woni wane ba me ne na wo no kra woni akra ne yaka se woni onye free kra ne niam agu nti wo betimi afa aka de ho asi na dan wo ma me nko mesi da akoyi ne niam asi wo ma me nko dan nim wo ko han he no atopunu nim okay wo be send message us Maa Akos the man is spiritual the man have spiritual problem automatically and systematically e can be true ma niam no wo hwe niam because we dey enya normal ye kra ye bi kra si da minti bi se masu aduane afiri aduane ya no wi ye wo mahwe agu ya sesa ne magu impa mu yesi me baba to so mahwe ade crack bi aba no so na nti be me se honhom bi ha no mama honhom bi ha papa no so onu ye be ya dwuno be frɛ ye ana ye frɛ no be fa no ye di nkomo no wa kye ne se mama ye wi ye be nya so ro si de ma me se honhom bi ha ma papa no okay na be ma hwa wo yire te se na oba boso oba no wadi fie say 15 years no tumi ye ne ba ne na yire ekogu toilet so sa ho na mo na me madam atopunu mu a aba ano den na wo blender no wo ye ne den blender mo tam to twene wo ko to twene wo kitchen ho otam nti sai ya na utumi ko fa wa de asai me yusu kra nye ye me yusu pe na ngusie na wo de blender ade no be twen ya na ne da bi esidam me pa cho na ya fa blender ne to so ma me blender no so okofa ya gura on ne to ma wo me ana me to ma de 5 million me to ma de 5 million na no so obefa to twene obefa ye to twene ani wo so no aduane ya wo ma no nti ye na hye se obe no aduane ya na wo sam ya ma ye oba ye na me ye aduane di si ho wo so woni me ma na aduane mprenu ni nyina wa ani ma aduane nti me agya na aduane ma na no obo oyisi wo mama ko homa nso enti aduane na wodi gya ne mprenu no a wodi gya no a wa medi ni nyina na wa ma miska mi sika na me ye aduane di si wa wusika no wo side di si wo ba wa medi mami wo akoma pa o mami no wo akoma pa se ma wo akoma pa mama mo ya de ya beka o ya wade ye kunu no ye mema enti ye ntumi e me didi mema tema na ye meka sentia no be ma bi o ya de pa bia ye beka se be ma na de na yiri ba ye se na yiri nya aye se ya na ma se ya no etwa ba bia anu etwa ba bia ye mfa won se o tenten kese ye hia se no kro na ye de to de da bra Facebook live papa mo na Facebook no no me mama ni na life o am say Maa Akos e kan ni na no da silver na banchi wom na ya hwegu no ni nyina ya live on Facebook enioma na ya dan ya butu no ni nyina ya live on Facebook ana blender no so ya dan ya butu ya tomato tumi ni nyina ya live on Facebook Akoma 87.9 braso na bra ba hwe oba no Onua TV ni all the TV stations bra no ba hwe bi na suye mo de papa bi e de aye ne yere nyesa se bi oba afo mama it studio ha live bra no bra ba hwe 54 na faso mama mbe sa wasam we posina wone papa ne nete ne wo ye mpacha wone adubu ahe na nete na ne wo ye na mujaye
adie pɔte ne si ye ma muja me pa cho no owoye enti me hu se me ye mistake na me call ho ti me konyin san ya na me nyame ye madom a wo so ye me na me twen me hu free no ho wa mo amane so owoyere da bi wanka ti me twen me hu free ne ho no me ya na me hwa akora na nti no wonhwe no ti me de ne call education no mo director ho na ma me ne free no nti mu ho no start ya wo hwa akora no me jama me tena ya 5 years na me nya obi a wo so mi mu me ne papa ne ti a wo be da me a se wo ba be ware me na ne yire ne ja sai nam sa wo ba ne so mi ko okro no so na me ko te se nam sa wo ba no so wo ko okro no bokro ni din na wo fo asia wusem me ko asia wusem na me ko te se nam mama tese so na ne yire no eja aware a wo ko ye wo ba no a papa ne be fa wo be se wo penalty ase wanka cho so wo yire enti wo ne ne wo ye wonyin san ye no na wo be hu so wo yire na wo se wo mpo obi kru na o ja na me te me ho na akwata wo baby na me te me baby enti enam sa obey ya so wo se friends e mama test so na ne yire ja no eja aware ye ko ye enti me so minim enti ya me ko wo be ya me ho ade wo wie ya me ko ye no ena obi ti mase enti police ni bi mpo na ka kire me se maame no maame nya attempt se me ko no so na openuro enti me ya attempt maame no be ko ena me te me ho ne mase ena nam so a me ko bo empani wo hima ne nua na amane a wo mo frɛ na wo se no odi akohwi a kire wo kan se wo ne neti na wo gyan na maame ni beku no enti me ma ne mre wo kra ni me se maame ne penusem to ogya no a wo beku Teresa ne penusem to ogya no beku no na yenhwe papa no a wo gya ya dubu ahen no de wo kohia no no one ne tran fie sen asa na dubu ahen se baba ka be wu me ne tena ya be 4 years adan na onye wakoma so ade ma o no ye makoma so ade ma me papa ya dan de na dubu ahen de be dan da wat mi jai papa ne ya yen papa ne wo ba dubu ahen ba ya wo be kan se wo soman si ya me kan kire me se wo pese wo be wa no aba pension wo ba fi nti wo pani krom ni no obi a wone na wo de wontumi nya me basabasa na ya mobla ne nhwa kora ne nti na me se menye ti wo kodwan to awusam hima ni ya police ni na papa no mo frɛ me phone so wo de me no mama wo mo no mo pa me cho ne me kasa ansana me print me ko ni nua sofo o sofo ba ne kaka che nse ni nua no kwan yo fa me wo de me fa so no obesan de me afa sa kwan no so na ni nua no se o mo nhwɛ sesi a wo betena fi o mo nhwɛ no mo me kwase a enti your friends say wo mo ba be ye me ho ade no aware me enti before wo be free papa ayi be ma ba ko no wasan be di edubu ahen achi no wo ma ne ye ho ade ansa wo ne ne kro me ye no ho ade na papa no ma mo na ma ne se me ko ware me kunti me phone chip na ehye me phone no me yi free me phone so se papa no wo be frɛ me nti no oni me normal be ye 1 year ena okọ ofie oso ba adubia ase na okọ hwe me maame nti okọ ye no na obi sa me nkola na omde me no mama na papa na homache ofrɛ me nti ofrɛ me no na wo mani so na me bi sa nsa hwan ya na o se me nana so na me si nana phone ni nya me dia me kun dia nti me pa cho next time influence so biem me so na me kun so sa me ne kasa no gate na no na me ne kasa no so abeta gate na chi na me ne nana ne kasa asem on friends me phone so biem me pesa me kun dia ti me ne kasa wie ya ya na papa ne bi sa me sa wan na me kire no e hwa na me so ni nkotodwe me so ne nan na mbu nkotodwe pa ne cho se ne me ye ma anye ne ye ti me pa ne cho won fa nche me na oje mfon so tu no se ho afa won ne me kan se won ti me nwale me bia me san ko papa ne cho san no kasa ai me ko papa ne cho na me ne papa ne ntena na ka won nwale me boso me nwotwe nsan me ja me wo boso me nwotwe na mama me yenhwe adie ne de satan bai because bema wono hu ne se da bi wo ba bia me ne wo yi se me yire kra jame a sa me mpra no Teresa no me ne no nkontra me kofa oba na me ne no ewo ya na betena wo ne papa ne betra ye na adie ne si ya edi sa otan no wo be so se antagonism edi sa wotan no ebe to mo ntam sa bibiensi one oba ne ntam opie ya wa amana me ko bi sa ne ho asem bi banya bra bi me ko ho no mo amete wo ya aduame no abobo machi na me hwe nanim na me se aden bese yanko mama test wo ne ko didi wa ya aduane na se aden na opese wo ku me kra wone wo ko ne mpra no wa ko ai na me se aden na opese me ku me kra
me tia nkwan say sa me ya wono na me yesi wo me ya nkwan na de achi so amintimi mfa ne aduane to wono a me ya nkwan silver kase na wono a na me ya de ma no di aduane ye bibia de ma no enti sa me ya nkwan e bi ho akeko beef na mato na me de aye me nkwan na me de adi me fufu ti nkwan me yesi ho an wadi mtako me sa ya aduane me ba ne se obedi mo me ne ba no na me no amo na no aflakra na aduane nani basi yankoma mates wo wanu aduane papa aba wo peso okun wana wanu aduane papa ne akokɔ nam basi kokɔ dibi ɛna kra ne sɛ menkɔ ba bia wo ba ye no na wo ye wo niema wo ne da wo ye oniema so wo ba wafo wo si ne niema wo ye bibia korokoro no kama papa ne me ne papa ne te no na papa ne me te no sanya mama mates na di bibia bɔbɔ awura me ne papa ne nkyɛm a ka me ka sɛmfom so bia wo papa no wana me di tro wo nyame anim na me di tro papa sani me ne papa ne te no me ne te fine papa enti wo ye wo sa hwan na wo yi na dance ye wo kɔ bɔ na so ni forma ne ye wo yi obi dance asama ye de nante bebre no mempe ya asama ye de nante no mempe so bibi ni a asama isi ye no akɔ me kro manko bo bia me ni obi anti manko bo bia ma ne papa ne tumi kɔ me wo fa adi asem ne koto nanim da ko me ne to wona ne mpran ne wofa asem mama tes no anyonkofo afre no ene on bi sans wo afre mama tes wo se a wo se woni phone ti me ba me to touch abre no ena me ka ma no tum ti me ka kira ne bra ba ko se wo bla won hwe ofa won hwe ne ba no won ma na aduane oba scampo won ma ne bi na ne bla ne be kasa ya no se wo kwaba ti oba na obra o kwabanga ba oba 1 million na me se na 1 million de adina ya de ye wasi an me nya sika nti a kire obete menka ti me pie ba na wakoto mama test phone 3 million wodi a share ne bag im o ka grande sister na me yi phone no na me di box no e di share ni mu na okoye ti okọ anwumre me okọ se ya me frɛ na womfa ti anwumre me frɛ no na cha ya ansa no wofa na me so wakodu no se na me se de nyame ase mama test phone na ji me ne ofa ye de koto aduan me koton de aduane adi anso one phone na ma me ba obetua free floor sata me tena ka ma ba na me se bla ne be yi me niema ti na me kita yam ibi na me ton yam no ti ni phone no me de si charge mpo ofie na se se wo me hono ma me use na me baba nurse ni wo wanchi achi na osi ho bidie fo pa na me se ene me ba be pe bi na ma pe kia na odi bidie na ba na me ka kire papa na osi ene mebo na wo mo ba scampa di dwa 10 million e do mo ba so di ma me so di be ma me se me pe me di be so me sika so ya wo di be ye bibi ya di be di dwa me di be so me sika so na media nanti enti na me ka kire ne ba be wie ss last year na me ba ne se ne ma sister we school a ene ne mra na o metra me nche na me mie space na me se nti papa ne ba na wodi 10 million de ma me na me se ama mpo se me ntwa na sister we school na me ne mlo ene o se ne ma me scan mu 2 million na so yi 1 million ti week pepepe me discan beba na me discan ma no na ka 7 million o de ma 7 million ne ka me sa na me de to me ba ne mu se kura me a wa hwe ya na me se na me sika bi wo ba bi a me nkoje nti me gi a na me de aka ho de aba no se ho ti ai do 2 weeks obesia kokofo dua yie no obaaye me ya aduane si ho wani na obaaye no ai obaaya wada efia da woko na me se a papa na me ska bia ne ye ho wo se ai ska na me de ma no unim se me de asum na me se ska me na de asum me wo se fa kwa ya adwuma no di sum ai anam se a wo beje me free nipa ho ne si na wo diska no adisu wo disika de wo de ma o se fa kwa ya adwuma ai se na yesum sika enso bu nko bo nkro wo anam se enye emra na oni mi di no na me ko farm gate na chi na me lock open no ena odi ne niema ne si ho ti obobo me na me hunam nyina hyehyɛ tuntum ma afa me sanka no ma amoni bi ena okobo ne sister mane na ne sister ba na Maa Akos Juma ne sister di be di me no. Se wa ye ne den so ono ne kwa awade ne ye ye bi sa. Me se me mani nua ne nkwa yie na me se maame gira ho na me nkyira mu nkyira wo. Ontie. Me ma mu nua ne nkwa me ma ne nkwa yie se me ne hye dem na ne sister ya be gina bonten so. Kwase ampani jimifo oba hwe oba ne ya bia ogina ho. Akura se ne yete se wo. Wo yi oba ye nue ho kura se ye de ye nua ne ma na me se maame.
wo ya me free suru si fom me mama no ntia wo da wo nua no menya ne da ti sa wo ya me na me ye obi a na wo nua na ma ye no ti menya obi da sam bi eni me hu bia ka kira mo ka kira me a wo beto atade e hye me nyina ne nua ne sunsuem na me no fugu so na me koko yi atade e hye na so wa ma miska me ma foka ne edi to nsuo mpo bi ne ye ho wo siska na me dem a wo na me siska me dia san ne ama 7 million me dia san ne ama ena wo kwa abonten na me ko gina ne nchen no oyi 50 cedis adi mama me bi se won fa mama ena 50 no me ko fie mama na se me ko fie na me ko fie na mama na de bre me enu mu na papa ni me atwea chesa ma ko bi sa no oba no ho asemti woni me atwea bepem sa aka na ebi kura ni ma ne kwoboro atwede na no mama bi oba ye wono de wosesa ne menum di na chi no oba ne kwoboro atwede adwoa wo oba no woni na boro atwede da me dabi da me ka so me yeska wa ma ye ko che wo ba hwe na bla bi ye na adwuma mai no ne bawu ena wo so wo kwa yi aso aboko 8 o'clock 1 o'clock ne papa yi mai me kwa yi aso wo me hu no ena mbise bisa oba ni fie me kwa na papa ne ti ho didi me duru wa na me san amachi no so wote wona ne ho ye no Akoma FM oba na me se papa ne wodi ya no sesi ya me nton hwe wa ska bi ankura me enti fa me ko bosume wo ye pensioner anti pensioner sika na wo je no ai no why 5 million dia ma me say wa ma me check 5 million enti me ko fosu a na makwa akodidwa na me dia ba besuo na ka se 2 million na beka na me dia ma se je fatuo enti yanto hwi yanto bia papa ni se me ni me no bosume ye di 10 million e wa kurase ho me no 10 million 5 million na wo di ma me no me yi na bika e na me de ni aka blow da wo su ni ska me ankasa me ko hwe me sikam na time nso ya akwa jiska na me ka che o se me ko yi 6 million ba wo di me sika be ma me wo sen ya wo di be ma me na ska ni hu nti me ko yi 6 million na ofre me na me sen ni 2 million ena ye go so friend one fa kwa friend ye fantum ye hu se ye friend no teacher pensioner kwaku kwaku anasa adubu ahe ye go so friend no so one peke Akoma FM ebi asa friend bi mu mama ye go so friend ti adubu ahe bomode a de ye ma be kan ye de ye nyi ni o ye ntie fa baako ni e fa njaje age se wanfa won fa kire se wanwu maame ni wo TV so obi kura ka kire so tie wo ti TV so nti wuti ho etie wani afi be me na emma ye metwa mo wani afi ya friend no eko Akoma FM wa drop no we die anye se bia eko na esi no wanfa wo kwa no drop line no eko no drop line no da bi o papa mesra wada adubu ahen we die teacher ni a wakọ pension ko ani atepa wo bi a wakọ school pa adu akire die wo ate wo ani abue wo ya educate wo yo bi a wasu anwoma wa kire nkora de so mo nkọ brapa ye nka asa de ye maami ka ya gitum 100% da bi e bi o won fom so na wo bi mfanisa bonkum nkire na gya kwan tie bi a ne de no wonka enti e pese wo ka ne ehunu ye maami ne fom so wa ye wa wade mu a wada ayi wone ne bada toilet so wo si ne ma no ahwe agu wonu aduane ne waka atro agu ne blenders wonu aba onom nsa kakra na onom wo ba nti sa ne ma we ya ne nani da ho no ya na se ne na ho anopa de nani da ho anopa wo ya nani da ho na wo kwafa ni na no onom sa wonom bo pa na se ya wode sosa no ya bure wonom mo pa nti na eni da ho ni da ho no de yesa na wo bo wabusu afo so amane de me na me ka se ya ho no ye ni obi a wo ho ba so oba yo ngwa de ye nyabusu afo me kwabo me papa mo amane enti me papa no me ni odi papa de na se mo kan ni se nkramofo hoi se obi ye yi a wuja wo yira wale ne e kana ntia wo mo nwi awale nti wo mo ni wo mo tena dem boso miensa sa boso miensa boso menkunu na be ma ne be hwa mi be ye bibia enso wo kan sa wo gitum no wanya me hwe na kire wo san de me koye wo de me koye me papa na se mo kan se wo de me aba boso me nkunu na du no de me aba na se minyi me niema na minyi me niema de a me papa nso wo nyi me niema ntumu wo nsumo wanya hwe dabi
onye me niam antum anti na den wan ko report no police station dia no ode ye wunyina mehwe waduane ato agu mehwe woniam ato agu woda mayi woniam agu abonte woda toilet so wan ko report na police ono ne wo faase pani bi ne wo faase ba ko ya process for pani fo bi anti wo de ko police station ya enkosi hwe nti na me de aba ha Sciatica 21st clinic no mo sciatica expert me pacho mama dia na fo ni a 21st clinic na sciatica yade no wontutu ase de kude kumfa ma yade bia so ani wudi ase free trinwe so koso na ma wore so eno so obomodi akwa 21st clinic ya wo mo etutu ase de ma eno nti 2022 de me ka che wo ase ye ko na de breso nti ye ne yade tonkwanta ya pan ne sa enti no na yade bi kire ye ne ya ye mfa nko ba bi nko nwanwan e ma ne nko ye kase kire ye ne na 21st clinic yade kwa ne sa doctor for ye ho adwuma ne yade ne kwa ne se befua eno nti tutu me kama na moto enfidie ye de san yade de so san 21st clinic ya na minim ba bi a wo kro enfidie papa kuku dam wanwaso ene ye de san yade 21st health clinic no na machine treatment ye de be ma massage ne massage o ye wi abibidro ye de ma wa na chese ba bi yade ne hye bia no ebetu pia fajan na 21st canteen so de 7 am pepepe fufo ni adwunu kwan mo ne banku na ye ready and kind of me market video den mo kuma se overseas what afa radio so nyane techima go so sehwi fra 0540311311 0540311311 21st clinic no one mo yesiatica expert media nanka me person ka de wodi yo wo bi o ho a wo ye discipline police for ni bo ho a wo ye discipline on fa ho say and wo fa ase no anane de no wodi bone a wo behwe no waka entina wo senka wodi ko na ekodru police ne busua ni police pani na nimu ya hwese de obesi aka no papa na me bon na mane me ka kire na o ka kire me say your friend say me nya botere ne wo fa ase no e ka kire me say me nya botere afa me hwa ne e ko no so a e kwa kiri na so sa kwa ka kire ne biem enye wonum nyina na tesa ebenum ya straight ne bakura na kodin samfo e wo so wa chi otumu a odbetu atumu enye wo nyina police fa wo say edidamo ebi wo mu a wo mu ye adwuma pa ebi nso omu a eja enkate boni bi frafrem but ebi ya adwuma pa na wawunim se ene is charitable center for the best man council society aba no edi mema kagina mu papa ye mema lawyer eye wonom judge enu ntimi so wo ye be ma na so ho de ne yakofo mosisi eye wo ya ana wo ye mre wo pem prostate cancer ne cancer wo be mema wo hwa mu ni gonorrhea syphilis enem nsan ya de ye se wodro chinchire nya be won to chinchire ya no wakwati bia for adokoro se de akokona adokora ba mese wo adabomode na ma nsan ka best man capsules ne bi eye adwuma rough Mr. Wada wonum bi Mr. Onum bi ne di wadanse ya kire me wate aha Daniel ba have me kwalena ka misty ubenya Ishadable Center for breast man capsules purely herbal capsules ne dia ba Ishade wo so home Hansa Street bra ana afra ye ne betu ye no pay biton na se ne dwa na wo so 0208 288099 0208 288099 ana 0244 966043 0244 966043 obisi mi sasa papa na do ho kamera me pa cho Debbie na fa ho kamera ho Debbie menye bi mpoda unye bi da bia wo bebe bia no wo de ma da woni mi be hia na bia me ma me ho kwan enti se wo de ne ba se ade ban e na yenye me de ne ba se wonsum me wonya me kwan sika sai imagine 350 million 350 million ai wanya ne dan no onton fanya me yi frisa kwa ai kwan na wode me nam so no enya kwan papa na ne ban so wan hwe ne ba no you say wan hwe kra Debbie better mo enya sen bo so me be san na fie be san say ye ba wo free no ne chan kakra enya sen me free ne chan de me fan say chance ya to dem be ye 2 months ani akra me ne wo ho nyina wa kasa esi e ko 2 years wo ya me ho ade February ne 2 years enti fie se wo ko ne ho fie se no no na ye oh me kwanu ho de da obebe bia me ne da na osabeka woni ma to gui di wata ane dia ne me nada be boso me be san me fan se be ya osumi nsia ni ono nada wo ko ne ho so won fiu me nko ne ho ne o ye nti me nko ne ho enti na by 350 dia te so ma me mama ko so ne papa ne de yam no se o mama me krati me mu nyina afri me ho obe ware bi oh awale pa de papa ne ba Debbie
papa ndi amenwa no nwa ne bi ah na yenya be man monyamfo bi no no so menya ni pa Fred amewa no aboa me nya meto ne nsa frɛ me maame a me nka so won fa ne sika meta amechi on fa na ho odin meta amechi na me sie me maame enti ye maame ni very nice woman very nice woman wo so ya besiriwa na enei wo po bed monyamfo sa na ne natena ekwan ne da ho me pa cho betumi afrɛ me producer line no 0246824549 0246824549 2022 be man ye twa wo wo mu di semu no wo ba ne yagu no ne ya ma papa wo ho na wo ne natena be ma wo yire ni monyamfo ma me kama say woda toilet so me pa che wo papa enti the case you do the case you eat it is good wo so na akopa na chew wo na akwo hu I beg ana na wo frefre no na pe no me dabi wono na be hu I beg wono ankasa na sumaye enti no say ya bonu no wonfa yenim kwani ade ne be fa so yesese de he wo dia wo pa afa kire yemu wo dia wo pa emfa kire yemu yo pa hu bia wo dia yo wo te wa krekrekre no wa hu se ko oba ene ye koduru ba bia wo se duru no a na ene ye wo ni aban asem de ono ne be ka ne ya twe ho de afremu ka fefe capsules ne ma wonsa enka ka fefe capsules eyata kwa bentoa enu ntime se wada sabasa bema wo ya ba na chesa ne emergency repage mpataku wotu nsa akosu kumam no enka wo bema ba ho a wokwa wonsa mabiem ho ofenka abosi na so bema bia ba ho a wokwa wo mabiem na wode ho ntanse kobo wo na na abre wa bi otifie na nyame ye hira no a wanya fie wo ha na aduo no wo se wo baifo enya baye eniema nkoye wanda kanu no wunya ka fefe capsules no na fasiesie wo fiti kromu ya wo sisi ya wo nyina wa ba wunya ka fefe capsules wate na emo na ema ho nche sanso na be man so enei enemu nsan ya de na doso enu ntime se wada wakofa bia ensansa ekura gu be ma ho low sperm count wana ensuo bi fru be ma na no ba wo be ma na de achi ade esa nyina no ehi sese no eho ya ye flat me se wada wunya ka fefe capsules ne bi amanfo wo manum di ho danse kwadane e ba kwale na Fredmans apidan kinso ke bankran smart ebo bo asese wa he ba mampon Jodas Maskonongo owusko bi nkoko Fre Madam Kafefe Harriet ewo 0207 183819 0207 183819 o Fre Harriet sese a wa baje so ye ntwa ye homra na ye nkwaje ye krato ye ba dia kan na cha say ye de ato am so second story mama ka sebo atwa to fatuma ne papa no na fa ye twa homra dia de wakuma so apese o de toma ne bia no toma ne no mame edubo ahe ayefa kwakunso a masama me ka kire on se enkwase abu a wodi abu me no enti na me di aba ha no oba no wonhwe no enti bra ne nya akra no ho hyehyeye na me nso bla be sum me na gya me kwan sum me aka jem so wo be wo me na ma no asi ho enti me so me ma anwo me na me mpla na me nyu obi hwe ti me so me ma anwo me na me nyu obi hwe akra no ti anu nti na me do ba ha no mo okay me da se papa eye charismatic ventures ye ne de Zahara enupa no de aba he Zahara mission na G capsules ne Zakia beka kire wo eye duro se enye ono nko me nua bi beka kire wo che se Zahara mission na G capsules wonunum bia wo ba esiesie o wona wodi ho adanse a kire me nti na tasa meka me nsase me bua se me nsura kire no o ane me nya danse die wonro no ho sa de ne meka se yia ene hwehweme akote brofo na tasa no na me kro no eno nti Zahara G no bomode na family no na sebe ye be kwantem de ama wo no emfansuo no Zahara G capsules no ebe cha asa yade na ko fa Zahara mixture enum G capsules no ne mienu ye ntafo kobom wo de capsule no gu animu a ni wo hwe Zahara mixture na 3 cups na wo de anom G capsules no na ekogu yamu a mesra wo yade no acha me hyew na wotwe wo bia adokuru no apɛ no me hyew na wotwe mienu na wo afe na eba no na wotwe wonum ya behunu se ensuo na gu wo eye white yo enka na wo ho wase na mu abio be ma na ka kyerɛ wo mesra wakacha wodo wunti no ka ye enye na chinye kwoto Zahara mission na G capsules no wono no mu a oba be ko sanso na wonso be ma wanya na mu nsan ya Zahara mission na G capsules no wonso ebebo pa enu nti munyina mu no bi emame na Zahara man capsules ne de be ma wono no bi aboa usiesie o eyi yade bi e woni padua ne mu firi ho e ma chese wo be ma no ejina so ye papa ebo adwuma ma san nya hode ye adwuma ye de sika bebe fie mienu no pa mienu anwumere bra wadi de awie Zahara man capsules
oh a mema lawyer mema judge no edi mema kagina mu hindi eba mesha no so de malaria fever typhoid diabetes mesra no montenchi ya no bi ubehunu say yade no be ko kai shi drugstore lane herba pharmacy ne chemical shop bia mo bomodia na friend 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 na che say wanya enro yi bi patapafo pieto aban na woro Mr. Buahiye fanani ani nkomo ente sa beti yenka ye twe ho aba ye fra me na be pato na nya bia no father no be pato ya kama kai nim na ne kwaku nson wa wo fra sin tonsu na wo ase awusem bo ye no o kira de ho ne sesi o ye pensioner okay na menene wo yi enti menene wo ye no wa nya me hwe ena me tetenaye me tena me ba bia tena ya 5 years Akoma FM na me konya obi a wo so mi mu a me ne papa ne te nti o ma na odi dwanto abaye so opa me chew opese wo san be ware me na ye hwe akora no ena me se menye nti okodwato wo awusam hima ene ni nua be ma police ni bi ho papa ne na minim no omo frɛ me phone so ene me kasa ya me se mempene na papa ne kansem bebre o kan na me se mate ti me kobo sister bi amafa no enua me kobo na mane sister Vic se ni se na eduka no se wasai woni ne wo ba na ne woni ne te no woni ni ba nti jai papa na chiri de na so se oba be wa ene ne ntena na momo bran hwakora no o kan na me se mate na papa yi obeye me ho ade nti ni nua ne wo fa ase wi wo wuye no na aduane ye ni bibia me ana me fa ehoka ena me boa no ti o ma sa na o won pra bi maame ne ba ye maame ne ba be ne me akon ti wo mo be ye aduane no mo koso ntoka no na me si o munya ne ye mfa me di nko ti o munya no nko ti aduane o mo ye no o ma maame ne nyonko no ena ewie no o mo koye nti o mo wie aye no ahomache na me frɛ papa no na mbisa ne sɛ so wo ba wo ekuro no so a on ka no kura nkyerɛ me papa ne ko Methodist sofu ni ho a won ne wo ho wo de Methodist for Bible ai okọ Methodist sofu ni ho no na wo ho ai wo de Methodist for Bible di dense e kan tam se maame no onim ne ho hwe e na me frɛ wo hema ne se ne wo ka na nya no kure won ka no kure no won de sane me ne ntemba tia no nkwa ware maame no me mpekura me ntimi e na maame no wo mo frɛ me ne papa no ne ye kɔ ho wo mo wo no wo se anya no kure kire na o ka no kure se eye no krasha se no se maame ne bo na kanchema nti ye kɔ ho kire no kanchema ne se wo bi nti ase no onoa aduane no wotua ne ka boso me so a wotua ne ka ti ye kɔ ho kire no a wo mo wo na na obeka se no kure o ka no kure na wo ne maame ne neti nti me ma no emre no mfa nyai maame no ene papa ne kan se enyamra oba ne bisa wansa na wo me ye se ye mfrɛ ne nkasa no ansa na wo pene no aye no ho ade wo se woni obi na ti a wo mpene wo de unsa wura jem se nya no kure nti oba no nya no kure se woni obi na ti echie waka no kure de akọ akaka che woni pa kure se waware to de wo yira banti wo nyai woni ni hweye no se se o kaka nse sia maame ni beku no eno so obeku a ade nti na wo ha wo biba tie ne kwan se wo ha no na mse da se sa de amintimi nwale nti onko wale maame no no se woni maame ni hweye enti ba kwa me be kokoro no sumpo no me de force bi ena de ko ho no mo na akura ni sika bi kodi ni ho ena me si on face kan ma mo so woni sika na chop woni na odi ama no me fante na me si ani oni me kan de anyamra akura ben sika me ne ba no akura na nya 15 years woni makura ni size mi ana me hwa akura ne se metu kwan sei no ne me di akura ni dwa me ba me se me ne wo papa ne ko ye enti oba adanase o se me fa wo imro na ma fra papa ne phone so se me di dwa abro fa ma toto ntade ne mpaboa nti wo ba no wo de wase a no hu se saade no wo na aye me pesa akura ne benya ho aye die na papa na so sidiem ti a kire me ne wo kuro no so a wo ko ho no mo a me ko ye me ne wo kuro no so a na papa ko so obai ho wa ma da ho so me nton hwe baba no so ne bejai no ai wo ko se wa ma da ena me se papa ne wo ye sesi a wo kwa mo fa chop money to nti so we na ntumi ntena ne me ntena fa me ko e ma metete me no se bo wa wo ho me so me ko atade me yenu pe na me de ko ye na ne me fa me ne ma se won fe yenko de me ne ba no ye ko ye na ye duru fosu me papa mo no se wo sign nti me nkofie ena me se me nkwa tete a wo de tete me no
me dinka no wo kan ya ansa ntimi nkofie na ode me ko me papa mo so ntimi nwale me biem na papa mo share ne da so wo mra na ye ntra sen kasam na me se sadia wo bra ye be ye obra no wo fase ye na wo so ni wo be fra ye na woni ye di komodi ye hunu sade asem no esitie na makadada se wo bi mfa ne nsa bonkum kire nya gakwan ye maame ebia wa ye ne fom so but wono te ye de wonka age se ona abetumi aka me ye hunu ni ye wo ye as before won so behave the u behave and unti bomodi a nema yente won time about center and at the time about measure dreno aba malaria fever wonum na atwa wuntumi ne die wonam ya ne nyina ebe free won tima won time about measure dreno bi kg about capsules be steam system papa and that asset to nemu san ya de ase time about measure ne kg about capsules enrom yenu wonya bia eye adwuma se second fenu so ba won san ka bi emroma bi jana house atosum nako colonel cable daniel ba misty herbal pf have me ozone scammers apidan chemical near ba shop biamo ubenya bi o my Ghana 0244 417669 0244 417669 time time was here the bright ato yade ne so mene me second story any komo Teresa madam kradu yadom kradu yamo hawie we dey boko Teresa fatu kwa mo ma ye ne yeti o Akoma FM be me bi ana oso opese o na metina ana msime wo abusuafo me ma me Akoma FM ti on fa metu animu ana ode bai se wo na me betina me kotena ne nchen 6 months ana menyinsen wo se menyinwu no nyanya ready se obehya akora ana msime yinwu eno ya kasa obo me ama mani achi se wo ma me mark wo ho no eno me ma me be fa me di mi ko ofie kopem se me wo ye nyina boy no wansi woda amehye me afe kakra akra ni ya 6 months no be ka chem se de ode aye bia me mfa nche no no ne mentina no hwa akra no na akra na afe na akra ni be ko school na msi yo mate me ma me se wo ma me nkoba me for so na me koi enu ntina ma me ani mechi eni ma amba ha se no afe masa na atena bie ma me ne na awo abofra we se on hye akra ya nya bosome no ntwa akra no kote me fe na o se ene wachina ana me ko ofie ho na me kofa ana me dia komo obi age hende si akotwa akra no kote wo se onti asese ma be fa fon no dia komo obi age hende si de atwa akra no kote nti enkra no won hwe omu biem kopim se enkra no be nyine afri wi ase enti be ma no wo hia ne henefa me hia no Kenya ase na wo ye de adwuma wo ne na bankyere wo hia no wa club ase henefa ela wo hia be ma no na me ton kosua na me ko hu no wo ne wan cheche mi mu mi hu no Kenya ase wonyu ni kente wo Kenya ase ana me ko hu no ana o se me pe na me so me pene na me de ne ba me ma me ho enti wo ka so ko hu wo ma me no eno no wo ko tu wutinsa wo ko ye hwade na wo ko hu ma me sen wan ko tu mi trinsa wo ko ka che me ma me se wo ne me neti ho nti me ma me hwehwe me a omla ne ho enti o kan sa wie ya na otu kwotena ne so utu kwotena ne so wo sini dan na wa han ne dan won si dan wa ba pata no wodam a wonyu ne kente ewo Akoma FM wa ba pata wa ba pata no wodam apata se bi bra pata na de apata entabo ena otim ena o se me pe no na wo ba bi da me ba cha me wo ba bi before be ma ne be so pe na wo ba bi da me ba cha wo da entabo dem ana apata dem ana blocks dem blocks dem enti wo hu sa be ma no your friend is saying your friend Peter di be pa no mu di ni mu no scatter pa cha Peter aka scatter wo Kenya ase no onye kente enti wo ko ne mpata dem no wo hwe ho kama na wani je ho se woni ne betra bobra ho ma da bi mani nye ho so me fa ne se nka me fa na nka me ne na bobra no enso wo moa me na bobra na wo hwe no ye be ma ye ne bobra be ye invitation de na minim sa ba awie ye no awie ye ben na be hu ye se sa mle ye mu na me hu se wo moa me because atoso mienu na woni wo bi extract ye etu anama wa wo si abosumi nsia e na wo fefro enti sa every day one ya wo ba wo ma me fie wo ti ase ene ne kwotena ne mpata dan ne mo no me pa che wo from sa danwa kwapema bosumi nsia wo ehunu se ye ne bobra enye yi a wo ba protect wo ho na akwafa nyinsai man pa che ma hu wo ehunu ba che wo ehunu
Okay. Hello. Yes. Scatter. Ma. Abayu bi Abaha Teresa also say what scatter the life ama wo hunu just abrabo kra ni so. Woni na wo mienu bua. Pachan. Wo film kura no, wo hwa wo mo scatter ya no kra. But woni Teresa wo mienu wo hwa kura no. Akola dia se won timi ka se me hwa akola de me tai hwe no pa. Wo ta hwa no na wo hwa wo yeah radi mabo wo hwa wo ma no na wo ta hwa wo mo. Me hwe me ba mo me hwe mo pa. But oba no se wo hwa kura nti besi dan na wo ba wo ne na wo ya wo hwa kura ne be kasa wo hwa kura no problem ben na wo ne wo scatter. Mati bilenya ase me ma o amo afishapa. I'm a friend commentary. I feel commentary as cat officers and near one pomade. Now we show my camera. I feel the say, oh my God. Scatter problem, baby. And I want to Teresa and them. Mati, man, Pacho. Terminate Teresa, there problem here. But Akoma, Nagi, dear, or dear, Nagi, dear, Hamidia. I don't know what dear me there. I don't so. Buponi na Akoma kuni yensie. Martin. First dear, me started from the beginning. Sir, Akola dear, meaning me na me hunu. Una me staba chima. Na me ka me hunu na me busa ni sa say. O kunu ana. No say wo there be. But one ka je me say wo but onye kunu. But me hu dear me hu dear. I just say obaya. By none of you or Dika Obako, but medium in Nimushi. And I may busa ni sato, me besemi wala Akolan, no so problem Yanio. Nami Sabusa Akolan, no so. Mbabi share Nimami answer. I've not be Akosumisi, no problem. Sir, or mammy go ahead, dear. Tell me about the share Nimami, mean to me fano, I'll find me, Mammy dear, baby. Akoma FM. You diva. I never talk of Busa Nimami, no see you. Akwandia Akwanda wo bako oni kunu ni sisa ba mi pese mi fa kola de se kire de na atama ba na ntoko a mi de mi pe bufo na bufo she mi de mi ntimi ye majuma mi ntimi ye hwi mi pe bufo na ntoko asam ni ma mi so hwi ni ho that and brother mi ofa akọ omo but mi ofa de odikan abaku ma hajan but unim line bia ba say mi ne of atia obo be ma me dia say ne dia ya bi ma me pa ba mi dia satan me fa kola gi akọ efi ho fa mi ne akola ti it be 6 months akọ 7 months no say one year mi say okay no problem no say obe yi agu mi say sa dia no ku ha ana mi papa akire ni ku mi nya bida ni nim kwan bia na mo ye afa ye sa we to am no so oni wobi ko to duro ibi do kwa no ko to duro kwa ni nim kwa so ko to duro oni mu ade kwa ta de na so yes na wa be ka kire mi fine e bu san se juma be no ye ko akoto duro yes awe no no we ko free duro ma mi no se me ti fia na mo ba be se wo mo hwe mi ere e ti fia no mo se wo hwe mi ere dear na okoso abi na mami ne eka se o abi to duro on ho se no si 40 Ghana but mi shada busa mi se dear drone but mi say instead de no say dear no a da sika de mu busa ata mi pe nu gwa se adia no dear mi de mi seli nipa na mu ba na mi ka te mu se mu ko na fiku ma ba na mi twi omu aka samu me fiku ma ba na me firi omu phone so mo ade gista ko fine asem via so tamini na ti sa ako play 1 year later na yunufu aba na meredi na tanu na ba minimu dia na hanu se wo ben ni dia what mean say dia hwe yankoso but no ko ni mami ho dia na asemasi mi steady sa dia no ina dia mere onya juma no so de okoto obi okoko fi obi dia asa mi de na ya aduma oni se sika ho dana ema
na baby amu say ago me ere on what we ni fa kan o ko ti ovika last minute dia na mi na nipa ba ku ba be kupa but enye mi di abru atu da bi kasa na me ti o mo say na oba ba be to dia se ni se ndem mi pesa we an say oba be to dia o ma information dia na o ko to dia o ti na ni tu ka o ti na obi ko sa ba de ta dia ni ti na mi ne ya sa we sa be every time dia na o fi mi nte wa ko ti na ni ma mi ho ba mi nka shi ya jiran na o ti ho dia ni ya asunje ka me ye majuma de mi ni dia na o ha no de na o ha wo ma mi o say what the kind of first so what be this time so okay na twen me kokuru aba me bansa na me di scaman na o ti ma se oko but de na o sa ko so ofio de na o ko so ofio ni ma mi ka sa medical wo bako afina me nyam ni ma mi adi na chi na insta ma mbra na ma mi ya ni ma mi ko su ko shi onyanko aka hu na no pa na sheduma ma na mu ba Miniska kokoto miniska mi di ma mere e ba mi ti ho me di mi sa o shi be na mo busan okay anyashi manu wi de mo plan e de bia wo bonche na mo ba o ba me ho no te ni ma ne ba bo de ma mi so anu de anyashi ma mi mi wie o bia no ma mi nku obia na mo ko e mo di se me ba be pa na to pa mo so se mo ba be da ni de se ni se de bi me nipa me ye ade se me ye ade na o bu ko se ade no wi ye de me be jai kra ta ti no ne o ka se ni se in kra de anya mi de ade na wo ha ne hu o me hu a e bi sa anya unim se ade na anya mi de wa be busa o ba be jista nso atom de akola wo de na ka odi kai ka dada but wo de mi ntimi fa awura mi ko mu sofo mi ko frɛ wo mu no mu busa na nsa na ma be hwe inse no mi hwe no ba ni mi hwe de ni mi jai asa mi ntimi fa me sika temperature to na 20% ashe obi inse za na omu wo wie de mi sa boka ho na akire me nya me ba se me ba be be mi na na ba be tina me nchem de na mo ba be kasa kwa na nya mi de ya bi mi pesa we wa e ko fe mi bra ko fe mi bra ba ko hello me ti omo be kasa akra na nya wodi ya what he said there me yere kasa na o kasa he said there anya mi de wasi sanyi san nya wodi ya first one what anya mi de oh okay so no problem or the kai kasa asamu we o edem dada but me fan serious ba we de e bo so adam na o ta kasa asamu de me ko mu sofo mi ko buta sofo se mi pa na cho abuta ni se die na o kire o mu o nyame asam ana me ko me chian no that and kwa de o meje to ko be bi no so pa mamu abaso pa wo hwe wo ba ni su a wo de ni ye no wo fie no a wato no bisa no se na so na wo kro no de ne ye kire wonom enti wo kwosofo na ko bisa se enti no eyi Teresa ba so ya de na mo kire no oba wo beda thank you yeah to aso ya me ko be so fu kwa o meje wo ko be bi kwa ko asna me ko hia Akoma FM yes o ko ise de obi ba maybe 2 days later adenesi Saturday adenesi Sunday na of that asa mu kwa ya ba ko ye panyin wo ori dem na o chireti ma de na mu frɛ ma asa wona ne ba mu nyina na mu ba me ho so fu aka ti mu so no ko dani abiabon ba de na adenti na mu ye ta we that is to make you na say hana bowudua pa wa no but say hana bowudua say me ho me bibia me ye adwuma na die ahon kasa mu ba aba be bodua wo bowudua se wa ye dan na wo say na me di sikana me re die na di kama me o die hwe me ba na antuan so se ni na ku mi de me mu mo sa ade no na o kan na mo aye no ona ne ma mi na ni sa mu nyina akọ ni se o mi da o mo si na bai na mo ko abi na ba be ko so fo mo na so fo sumo mo sa ba
mobile na do be that am ye program bi o sorry be one night kakra bi be me ti wo ye adwuma be na minister na ni mami na umu na de mobile papa ba bu de sa sport pe na oba Akoma FM apa be dani de ba ni mami de won wura se wati abonti minister me no de mo aba no mu se me pie adwuma mo na mi agina ha na odani de so de bo de mi de me nimu hwia fa ho but mi de me mbo de me nimu ade no e na me pie aja adwuma na me pie na o ya de na okọ na okọ ade ke de na me discount mo fine abi na mi papa yale amo fem emergency pa na me ko be 2019 de me ko bronyata me ko 21st November na me ko di busu ba ko na o ti ba ko me hu se wo maybe me former atu adwuma nso ade adwuma tu me san akola de mo won nche afi na me tu kwa ko na tan kwa de me ko so ma wo bia ni anyina ani se me tu kwa but amo fem de fun de throughout the say me nyo mu kola papa Akoma na mo se na dia na me sa me former actually say ntuma we na nya enti me bo mami mra ha se kakra na me misa question way scatter wo say Hana enyin Teresa enyin ye no wono ne ka se opeso okoyi gu no okoto adura na wo na aka se won koyi ngu mina no kure no wo na aka se won koyi ngu ana say maye hunu Debi say wo hokwan de mpato betila busano ho de anu ame me ba iskata Teresa ba aye na se mo ka kire ne say wo hia wo na abosumi ensia no a wanyi san ye no wo ka kire ne say wonso sa wo ba wo eti wo koyi nyinsa ni ntumu but wonso ka bibi fofra na kire me mbato me dia anu ko na me kapa me jiri pa se me kanu prepa okay me da se wo so wo ka no pre scatter nyame ya domo a ochina me ma me producer ba ho be invite o wo ka sa wo kwase kwan me nim se wase kwan no ochina bomodi anebra asem no a wo ba ne kan ne ya wo kan ye no asa eya adane asa mahunu se asa Teresa peso wo twantro kese paatu triso enu ti scatter ekira bomodi anebra ekira kra ye holiday ekira mo nkwa adwuma kra enti bomodi anebra ekua eni ni nkomo mame ekira ye holiday womra wote ha na ayi Teresa so te ha bunga mu ne ye tintim so because enu kra bi ni baabi ye mpese ye ne be kasa sesia Teresa abetwen ye wate ekira wo ha ekira ye holiday waka na nya no kra no wayi no so ka na ni ye kwane sa se ye mpentro na me nkwana me ne me nua be manya me che ni nkomo nya me che Marco Afrisia pa afen komisan ho Akoma FM komisan ho oba no betwam ne ye no ne de tie we bia yan kwai Dawood Dr. Dawood men kan cho so chia o mejina so na o ma woni utimi nyina so afinsia pa ya jina so no aka jansa me hampa na ma mpa cho nam kwan so ba ne ya me am kra me de be ma o enti uni Yesu na ma unsuro atemuda Marco bi free Dawood Scientific Herbal Hospital I was seshi asanwe so opanyinkese a woda hospital ya no ne fe Dr. Dawood atese wono ana eda hospital ano na eno akakraka miensa ana Dr. Dawood ede abadwaman so ene ye wo Dawood 360 capsules e wo honom eno no eye edrobi a friend say eye topaye capsules ana ye memene na eye sisie mu adwuma pa atese Ghana fo nyina agya tum se ampa Dawood 360 capsules no de obi a wo sisia de atena wo so ache se na otwe se afe se mfiensia emfa ho ene bresante a osisi no ayaw ya akwakodu Dawood 360 capsules eno ana betumi aboa afia wo Dawood ointment enso honom na Dawood ointment ne de Marco mesi adwuma ebo sese no eboro adwene ntiase so na de ama sese adanse no eboro so no se season na iwo no akwakoye awo se de ewo mu no sa na akwakoye na wonu se aduru ba bia eduru sen a wo mu asabi impreduas ahudutu ewo mu so no ya no mu brepa sa medudo na akademo na wo mu ede Dawood ointment ni bi extra ahudutu ewo mu so no o mu se ampa
nyankopon ensha Dr. Daud sanse abra omudi ointment no extra saye no saa hututu anasa rheumatism na edi omunya no ni nyina afiri ho atumi edi ama wo mu Maako ye sa wo Daud heba mesha eno no eye malaria duro kese atese Ghana fo nyina ebo ne mrane se sahwini na duro no na sahwini na duro no na se obi etie me na ene wo se malaria atan so ache wo se otie me samre wako malaria kwa na enkwa epacho numbers ahodo asam me de betu dwei onfre sa number no na woni Daud enchwenkomo na woni Dr. Daud atwetwenkomo a ensemfo bi aka bi a wo so wode ma obi ano obetumi edi ama enti Dr. Daud number no pacho ginie pa Dr. wa abotre onipa ho abotre wa ahobrase a wode chechensemu ede kire eye na tiefo nyina enti numbers no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 we any numbers ahodo a betimi diafre eye Dr. Daud na Maako nanse na amanfo efreye enkrafo efreye tese womu ewo emiamia hodo obia efre womu fra womu se womu kopenu ni bia womu enya bi Ghana fo ato amanasa namse de munya abotre na don eba sesi e kase womu enknan womu akra no ba bia obia no wobetumi enya bi ne wumba bebobo emiamia hodo bi ewo honoma ehono ukọ honoma Maako na wonsa yede atumi aka bi wo ba bi ti se okanshi draglia Maako hono obekọ Kingsway Heba doso po bi a ope bia no obetumi anya bi atu ewo honom na wo de du dwumadi ahodo sanso anafe Harus Heba eno so ewo Kingsway Dragly na mu ehon so obetumi anya bi anafe Kopsam Heba ehon so obetumi anya bi na wokọ Ashama no Ekus Pharmacy hondo so po bia no ofre wo se enu de se musu di abande mo be ma amanfo ani agye sanso obi aba na yesi bi ni ha afi de bi aba atse eboa ma amanfo nso etimi enya bi ewo honom etimi akoba bia ma bobo nyina no se wutu anamo na wode wani ekire honom a wobetumi enya eye Daud nupa wode aba eye edwamai so ebi ana afi tema nso no ye wo Little George Heba ana say Little George Heba han honoma ana obetumi enya bi honoma onso no doso po bia ana obi frɛ wa se o community 4 bi so o 12 mpacho Little Heba no wo eye community 5 hono wo doso po nyina nso temafo nyina mko honoma mo betumi enya bi afi Maako ma memfa adura ye fen se Daud ointment no Maako adanse a eba no edoso se bia wo ye driver ni e bia ye mason ni wo ye carpenter ni adwuma din bia wo ye bia Maako akwa adwuma aba wabre ojo so ade chimpa obeye den ana watimi akwa adwuma me pacho woni problem wo de oba abomode na pensu onwunu na fa dware na sabi hukuru hu fifire ne de egu unya ye ne sa wie pape ointment no na frafrasa ni padua no Maako asedanka twede ampo Nyankopon se womu anya gidie no motu anamo se omu ekwa kope Daud ointment no mu di asasa no obi a odi bi asasa bia no adanse ne firi mu ayede aba ebro adwene ntiase so maami bi se de na no mekan no ye kokota de ho no Maako mesu duru ho no ma so kwa kokota de a se maami be soli aba be yi ade na ma no na akwa ye boachi bi de yedim se bia da bla o kire no ho ana na ade na o to se ni sisi ye ne ja na amanfo odi na atem na omu kwa amanfo na msmaame na sika na wo de ton niema yo na obi beto ade na unkeka ho na wonsoli nyima no de a na maame ne osoli a anopa be betra ye no se meba enya mi o enya mi na misisi mi ntimi sori na msi kafra tuma katadios kafra na mse ne Daud ointment ni bi na maame fatwatwa osne sisi na aye ne ya bese emfie maako edunum 15 years ade bia okoto afade a obre o sole a obre etobi beto ade na ya hokese de ba no Maako me se wa nonom eye Daud 3 stick capsules ana ode ointment no asasa ana ode bia twia obi ani sisi aye ne ya 15 years no Maako me se okọ ho no no ankasa sorry na oyi ade ode ama se Maako me ko na me koto ade na me fere se me ko a wo se boa ma boa no nti me to ade na onji miska na ode acheme esa ne to ya
enso me catch enso maame aseda kese bi wo ho ayefa ma twedi ampo Nyankopon ne yefa ma Dr. Dawood sanso ono ana Nyankopon nam no so a ode Dawood ointment ede aba ma kompacho obi a wo tie me sama bi a osisi eye oye bia no bomoden na epe eye Dawood ointment ni bi ebebo apa afa ye wo Dawood 3 capsules ma ko sama ye tie asisi ye wakunya a otisi eye osisi nti ede ti ma wotna se wo so na obetimi agina ho ya eye osisi kro ya enti se sisie no eni hono ma bibie ni ho a wo ye ebeyeye eti sisie ne de dane da nyina no wo so otimi ma hoden ye de ebam na wo hweniye papa business sisi atano so emfie maako enum 5 years ni sisi no enko na awrehosimo mu se sisie no atmi LED akwakodu empempenso a amasabi sebi mpredu asa ne bema no so ayede enya adwuma ongu yo otiase o eso ne bema no nye de enya adwuma ene ka chense da bi wo de nya abotre na epe eye Dawood ointment ene Dawood 3 capsules no o memre ointment no na wo de eye ointment ne de e dobro asawa na wo di tua ma asidanka twedi ampo Nyankopon se papa ne ye aduro no saa emresante kakra bi no tese ni sisi na eye ne ya no se afiri ho ediama no nemom ade abeye bonus ediama no ne se onka bi nhyiemu ni sisi no eto no ne be ma na sebi mpreduasa na enya adwuma no se eye adwuma ejina so pene amba se oye adwuma eti ma ko me se de bia me ka se be ma bi wo ho no ma o se bia wontimi ne yire nda okọ anu akonom nsa okọ anu akoto adrobi na o de seni ped o seni pedua no mako okọ hospital be ka che o se emrantie bebre ho no ma enim se nka pressure de nka na nka yempanimfo eso emrantie bebre na enya pressure ni nyina ne se okoto adro obetimi ne oba ada ache one tebi mako so usisi eye adwuma ya adura debi enti yenyi esisi ni mu adwuma esisi ni mu adwuma eno na betumi aboa ma de pese ye bia no yetumi aye aboa ma bibia ye de etumi akoso esanse the great america sanse ni nyan yade se de wuti etumi eye oya no akwakoto aduro no anom na ekọ oyam ye oya no akoto aduro no anom na ekọ no usisi ye oya enso yade kese pa no se wa mpe ho asamanka makwado beto ho edo to ho no ma wuntimi sori nya de enko ba bia obeda faako na wusisi kura no se wusisi ye oya na wo be ma ye adwuma asisie no na ade ye adwuma no wati ase ye adwuma kwa sisi debi obeda watimi abu ahia no me wo faanko ana ho Israel FM ose Kofijima ofi ase boga ose ye fe no bushia Dawood 3 capsules no ose ye fe no bushia on a cast asem no ebu adwuma pa etimi so eye ai eti mi pacho Dawood number no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 me say eno no eye miensa drugstore bi ben ubia no kwa obenya bi Dawood 3 capsules Dawood ointment and afi Dawood herbal mixture sehwini no adro no malaria beko wanu mato na wuntimi ne ubetime didi kama ama ho atimi ato na maako me ensisi eye enkrade no so menim say ebre na asoso de wo hwe bani medie ana maako pacho wo eye okanhia dragley ho no pacho Kingsway herbal ubenya bi Harus herbal ubenya bi ana afi eye Kofsam herbal ho so ubenya bi na Asama ye Ekus pharmacy ho so ubenya bi ana afi Tema Little George Heba and no community 5 community 5 ho obenya bi ameno so enema akose dem number dem 0244 88 64 37 Dr. Dawood number no ne nkomo na de akabia no onchichi mu fancho ye da se papa ya community 7.9 FM akoma mu nsam djumade na wiai eno na enwo Onua TV Kings TV or Sacrum TV Papa B TV eno na sayo Sacrum TV no Odo TV ni Star TV wo hwedjuma
dwumadie bi all live happy home me nua abena je papa bi happy home nyame hyamo na mo shema ye fans of Akoma mu nsem Ebenezer na mo shema ye aduana ba na chese Maa Akos Great Family Charity Foundation na ɛwɔ so mo shema ye fans of Maa Akos ya de mo mamode a 2022 ye kwaya nim enunti na mo shema ye Francis Wager nyame ensha papa saso na branching na Emmanuel Adams Sechibia Ma Rose Mo Arita Henkra Georgina Reigns Hega Adomo and Necessary Musa Miss Pamo Estasari receipt and Omodos not just a more share I hope when the page receipt and the panya that is a more share at the Maya at the Performation Center Kucha Feti at Demo Papa ya woman be to sister Eti Frepon Mamma Henry Mamma Sister Diana Frempong, Ma Vic, Nene Mr. Pozompem, Nikita, young millionaires ladies. Yes, a more fair. No one more to sue. What's your more of show movie? Young millionaires ladies. Aye, sister, Nikita, I know ye. Akoma golden ladies. Mama Joyce Amsterdam. Young billionaires. Young ladies, no. Yeah, well, Akoma golden ladies. Akoma golden ladies here. Yeah, Maa Joyce. Maa Joyce, Papa B. One day a more 30 and 30 and I buy yesterday into my 14. Sama hey, not my share. Will be a wedding to my wedding sika, wedding duku, wedding more, wedding biscuits. Yame onto the boss in the one not just a moon, my doyen na mo ye no. Moon so fast. 2022 December boss me no. Moon kai mo shira no. Kai wo mo shira ya do you know. Achade no shira e ba nyina. You say count your blessings one by one. Yes. Agora sense of mommy. No. Joseph Fashion sports no. In addition, mo friend Josie, I was 0243 433 465 0243 433 465. Woman adwuma no atumi ahye matade ente sa na kumusi ya kwatere kwahwe ge. Ya de bibia begu ho. Ene mu behu ne Eniema so behu mu. Na me disia na jese yo no won ma me bia mo. Enti woman adwuma no nso empem bi hye me Bible Center chafo ba enyere wa bedwane me se wo mo di achafo ba nwa danse no wonua edoso na meme de me pesa wo de wo yade no koso no hwe eye edam fa no koso hwe eye stroke opposite bi wo se ne yire wo fepa no wonya stroke na wode nante ya no mo kire ne Bible Center wo se no da ho no wo se ne yire twamu a was ya de na twamu so mitimi ya ho adwuma e obi kire ne Bible Center ne wa so ye gire na wo kwa he na kire no oye trot na wo anga sa ba ye ho tu bi kakoba na ye nua be ma Frank so di ho adanse wo bubu na wo hunu di onya achemfo ba na so se so da so okaka enti ye di ba nwa adanse na ye nim de ye ka wo bubu gu akwa achemfo ba wo wato so agogo hospital na chema community system la shibi wo bemba west club friend was 0244 083 482 0244 083 482 achemfo ba yarwa na edwane kro no na emom no hye ne soma me se enne wonu kura wade emfie be sedu edunum fie me yensa fie num mo hwa wo anim kwane a na so abom te se de fifre aba abo adanche mo de ne de hyensu ase no a monko Jagris fertility se de tie bia yade bia da ya aye no ho osi akwan bema anase oba ne nipadua mu ama wo ne ma no wo kwa Jagris adaworoma wo mu betutu yade nyina afiri ho ama eni gina mo ko oba ne be fefuro na eni gi abafie wate eye Jagris say ovarian cyst policy diamond cyst ne nyina yade fibroid da yam aya eye nyinsem me soko na wontumi emu PID ne nyina otutu ase STI ne nyina
akọ low sperm count bema wo betu ase na eno danche ne diabetes no stroke ne awotutuo wo de wani eche Jagris Fertility and Natural Clinic ya wo ba me de wo jayade ne wo ho e de amaye yeje wa honhom ne wonam ani nyina di nti ye adro wonam ani no na mpai bonso ye de boa e wo honhom na wo be unu Jagris e wo Kumase kuro no mabuo hia woni adonko factory hwe ne mu enkran Adenta SDA Takraze Banchase Sombe Mesa Street e woni ye wo na ye adwumadwada kwesi memene da adwada kwesi fiada na no pa no nwatwe anwumre no num ne yepon memene da ene yepon no mienu fra ye no 0543009445 0543009445 and 0243404083 na bibia anya kama ma Alaska Star Enterprise still original wallpapers papa I fear and ho and until Bamodia ne ko Alaska na ya wallpapers na de ensuo tapetampe ensuo tapetampe afebo na colors ne designs no na ejirijiram de tia enetie ya wa Mrs. Anoche Plaza ya Ben Prudential Plaza wedrum wudru adum na wokoto wallpaper na wobidi bibi wadan ze kwa ha mese wada menko ko Alaska e ho no wani kire wokopo original wallpapers for 0554114878 0554114878 Dr. Chasan Sandro and one Atenka Power Capsules Atenka waba benya atenka bemba benya atenka yehyiemu bibia yakama ebeboa bemba wo ye den oba wo so wo be ye den Atenka Power Capsules kra no oba wonim size yie no wonum ya na no akyerekere size ni yie enim konya ye no eno ye bonus enti Atenka Power Capsules oba wo ye da e wo mpem wo ye Atenka Power Capsules na Kenya wo bemba na Kenya wo enu ntire bibia yakama Dr. Chasansa ye twa preserve Jehovah Medical Center wo Paraku Estate Atasmanso e wona benya Atenka Power Capsules ni bi etuo Atenka was the feelings for 0591-825365 0591-825365 Dr. Chasan said Atenka Power Capsules and Akoma FM Pastor Julius Mamu Akwaba Mama Joso Ekuya Koko Akwaba Evangelist Sameme Akwaba okay Pastor Julius Miyanko Mama that's it ya mame amemina ama dia miao na yenim said ya meka no kura etinanka wase yewura o teacher pension na wo fa e ma no mo bo mo nka de wo Marco obi okra wo hwe nanim dua no wa ye moa na nfade a wo ba ya wo no e ba ye wo nwanwa wo gise wusu na nso wa ye kode nanim ye moa wo nam ho moto enti ade obaye no enti onfa ye no eya ne haye pastor yankwe ma mincha Jody fashion or patas ma on na dwudwu me sa no ya chese e ba se music kasa me wan efe no na se Jody ya na yese mbona baso na kasa me de sofo be ko o pam sweet ni bibia chese we very good oh esma so me de na be ko oh na ya branding 2022 de efe ni agro on the pam menta din nyina ma dem de ba man de ni be sin nyina on the pam ni nyina o patasi market wa obi abetumi akọ na obolo decorations nso so fola ono so me ka no mama ehun ne ma nyina ona de mama otonton nyina mama nyame nsia na pa obi di abewo so me ka chi what drive be abewo so me ka chi pa me do be ko obolo decorations o ma no ama obompa ni nyina bi abo me gla media daylight obekum ama nyame ado obekum na man she me na me si o kum ye dance na we ka ye gira ya park wo traffic light ya so Ani ya suma no. Mani ya suma no. Ya suma no. Eni adwuma. What did it to sanya? Why? Obu samse bi na de wa fi no. The sin new year mu kama na o smile. Mu reye. Agraba for mu reye. Mu twumu batene pe. Omo ka se mi ntumi mo na me si. Yes, ye kembiam so ye be kama. Yaba so ni aba. Yaba ni aba. To do be ko bolo the question to ma eni ma ni na bi. Ma ade ba ko a asese emema no ya omuru ye fi omhuni mama hwe awo na ye wonde bia me ka se eye adom obi wuti de ntie sa se mi ye se awo na ye wo no eye adom mama ye woni pani bia wo mutimi se bi mpradua so mpanifo ni ma etimi otimi bu ato pa bia se se wo buo aso be sini ba na mai
It is a was with the boss one as a banner that and you want to say you want one thing. Sabi Benman or Yaman Brosuntina or the other boss. Akoma FM. So who say I don't know who say the owner I can see my wing and maybe to me a was one time. I don't want the way you know say una ya bema and I ultimate time that say a too good nyame betimi abra was one time so am one sa I want to go for that silver bantigun what to go no urgent everywhere one ma nine and ultimate nante e ko sesa entade ko tugu na urgent nine nso mama mama ye ni na ho na ye nsu ade ma eye me yasa to da mema ni bi ba na frem omom person befa ya yanyi obi ani wa o wo ma do mo nsem ba na kase yan kase yanyi wo mu ni etu omo e ba no be ka no kura yetimu so say asema ka no kura na ye fre be ma na e ba sesa so odi ayo eni edi ayo ye fa ya ka tire wo mu amomo ya we etu de ye sire mu de bia no se eje bo akiri e be fa e ko yina ye tam ko ne tam ko so enti mesrew ade no wo de ba mama wo ye be ma no no oba do ba no fa ofa ni ye hunu se eye se ni se mama ade no ko be oba na ampa wo ye but nyina so na wo ma wo ye no wo di bem entina wo ye no be tra se no be bia nsisi we ya to we di omba ofra mo mfa mama kasa be ma bia be friend be wan fa be no di fo kira se asem de wo di be mama okura wo probi a kire ma kire no ama wo di identity wo probi a de a kire ma kire no na wo frɛ na so won person be fa ma na kire se o di fo to won person be abetena se yes second story e bo one no peke won say e ya dani wo bo ni se be ma na so won person obe wo ba be ma na so oba na na nante ko pharmacy akoto e ya dani and some crow ho we wura ne ho akofa ne akofa sika ye ba to second story no so ye friend na fa ye mama nsem a no oken se eboa no eboa no but ajeboa eboa hinde mama ne ba na okun friend say boa hinde ya ye frefre bom we wan fa yi aye wo so akwatete o na so wudi agro ne mama makasa Akoma FM TV 3 ye kan bom a chese be bia wo hye bia wontimi nwana wontimi ntete ubeba na uba enu na ya na awere because wonya tonto sa wie na fa ye so mu a na fa wasa na ye basa ntimi mama mesre mama na fa ya omu wo mu se mama ro nka sa o ye prema ni de na so mama se bi previous 56 years aka 4 years or 60 years na na really say say wa hwe no so yie ana se bi sika fa no sem pen e de say o kwa fa no mpra mama wo be fa no mpra no o ka wan kan je say wo yire o ono hu say wo yire no ana o twe no ho ana wo san baba dada no se oba na wu se bo no so to onya dua so oba na wu dia na say o pamia ana menti asema because no san kra ne na wo so oni ma ba ku no hu say wo yire no o twe no ho ana wo ba wo ntinu o kwa asha se ko se na wo nhwe no ono na hwe na ade ana ba kese say afedo oba na wu dia ma no wo ba ana me no ntena ma me no onya mfum so ma na ajabu ahina say teacher ni no headmaster say wo no ana asem ni na wo no mesra no omo mo de mrane fa yentu yie onka no ontinu onya na hwe de wayiri ni no oba he so de ompani biwa na ye wo sum no bokko de se so di jana kwa no de jana kwan bra wa bring na shaw enyina no ene de nya ho asane ye ka jana kwa no ko no bi bokko na se oba mana ko de da toilet so oba mana ko de da atantan die we wa fo bi de hye oh no da toilet so ka oba person no betana but Nigeria so bi ka se bia maame na ye no form so ne ye ka sa ana me ka se maame na ye no form so ye hwa de bi o papa no ankasa de maame no adubuan de maame no ko wajufo wo mu ko aye no obi akobo ni kro no a wajufo ye hwehwemu no mu nsa mamba odifo wo mu bua de papa ne fo enti wo na wo kasa no papa na ankasa de maame na ko wajufo woni fa yo mu hwehwemu papa ne fo enti ade chese wo sa be pa chawo sa wo pa ne chawo ama no 1.5 credit apata no fa godria ne mankola apa ne chawo enti se no odi be mu a nko besa aisa ko to dwe maame na nimu pa ne chawo enti se no odi be mu a nti nka wajufo abasa me de masama court na court wa say bua me ya mefo na de me ne de call ya no ya bua ne bem me pa cha na me wi amasa be compensate no oh enti me say afiwe atiefo no munti ni yi ye de ma ye ni how mama de oye ni nyina na so obetima butu da sai obetima hwe ni magu obetima to blender to atuna sie ye mu tie na asem fa na asem ko my dimension papa menso project foundation clinic I feel natural center wo mo na de family aba oba fa woro akosu ekuma
enum enkabone beko eho beche probia 3 efemika ne ye manko ade na probia 3 ne ye ma ne mema sexual infections obi a wanya bie probia 3 oba no be mema no bi never the podcast scope apugu sa wapomode hu nsem hia ho 2022 kwa Infia Natural Health Center ye wa inside estate ye Bengu Shepherd Junior High School for 0555 90 29 89 0555 90 29 89 ye wa Askra Akoma FM ye wa Askra ye ni mo no Kumasi City mo ne din hwani mu se wo case 2022 weni abre wo per resource tutumrika Brakoma FM na case ya yede ama lawyers ya wo mo ye ho course no enya asem ketua ebi beko court ebi betrum recover ebi so ko jail mama okoko to nsoa ebi beko jail se bi mo haje se bu o mu nsema nsema mo se ye ni abre afi we so ye ni abre okay ekua Maako eya na eye me jase we mu nyina so wa asore dem awose methodist omu sa ya asore panyini omu ye eya de ye me ya no no de ye me ya no no yesi ye ko heaven me fusa Christopher say heaven no maduru ho munim ho eye heya ne ye sha ase eye heya na mudi mpanyini musu ya mudan na di enti panyini no yan fa sei na emamwo wo be kasa wasem ya panyini na manyini o na minso o enye wo size ni mi o na mabobro na makosko na nso dia mu ye eye nkwala anuoma entoto fi mu ye boys nanka baby amaduri aka ye hwemo so na ye suamo ye dia wari na ma wari ayede nanka ye hwemo nanka ye di twampoa he be se ne ko hwe maame ho anwan ko se ne ko hwe papa ho anwan hwe se di omusi ye wo mo neoma ye nhwe wo mu o na ye nam wo mo anam so nanka ye mfa nkọ mo nka ye de ye mu hoahoa ye ho aka ye hwemo ne ye de mu hoahoa ye ho nanka ye hu nsa awari aye koyi ye nhwe kwan ne so na ye nkọ na se de ye hwemo ne ye bu afu yakọ no awari ya no wo kofa ba ma no kura na wusuro na wo hunu dia wonya wo ho because emue ye no do wo besisen amra ye nya nko heaven na ye agi ye ni wasase weisui na nka wo bia nim se wo de ni kunu ana agi nanie o de ne yire ana agi nanie na wo reho wo so si wuti asode dem wo so wo ko heaven me bo ma bra bo ne se de me ko heaven enso wo ma wo ba ni isu wo ma ba ma ni isu eti heaven na wo ko no ko de yen obi create me ka he enkoranko na me hia wo mo wo ma no mo be ko wo ma no obi e ko bo ne de na hwan na ne etu abrabo ne so enya wo yere enti me sire memma no yakunu nom wo kwa ka obo se me anka me na me ye fieti obi to oni pakọ ni ye fieti once we omo keka wo ho we de omo kire wo ho we de omo no kwasem no na ye ka kire no heaven ho wonim ho me ka kire mo heaven ho wonim kwanya ya fa so akọ wonim ba bia ye kọ ho enti ha na wo wabra boni yie muma ye hunu nsa mo ye mema na mo nye boys nyame de awiase hye mo nsa mo nye ni yie na nye fe oba no wo mpe no wo na ukofa wo ba no enye wo bi na kofa ne ma wo sese isu na wo na mu no mempe enti mi ja wo kwan ama wakọ na me be ye wa yaka diye ama wo suwagu yam ama wo ra ho de ye ka ne hefa ye ka ne he obama oba na suwa we ompam wo emema ni bi wa wase me de me mpam oda me ma wo nkoda wa na wo beko enti media de amaye wa ne se wo didi kura megina kon so wo kasa megina kon so wo pia megina kon so se be ya pesuwa pin obeja wo saa na se de waye maami hwan na emefa na wonim se Teresa bi wo ho ama ne nwene ne hwan se maami kura wo jan no na ono ko ne ba bi no onya bi eti kama ne tena na ade ho na wo sa be daada no omo no so te se wo mama no omo eye nipa bonefo no wo pu kotodwe wo ko asole dem a hiri baba na wo ko onu ne kuta ayi evangelist kamodia ya ne kuta mo no na wo de ko na wo o de ba mo so na mo preach akese no
munyina mu preach akese ya wo bedu ho na wonim na mako wo ye mistake a juma di bedu woni evangelist kwana ha mako and men o munyina na wo ye mistake eya pa wonim na ya mistake e bin si wiase da esimu ya da ya hwam asuamo aya munyan se manyini mu ya hwam asuamo ya hwam asuamo adai ba hwe papa panyini wo wia wo se me ya panyini me da ya me ya ne panyini no me ya panyini wa sore dem wonim ba bia makọ school aduro hwe de wo mo kire wo ho mo me anwere ya ho mo nya mo panyini se me yehunu my boys maame na bia no onya adwuma pacho maame na omo ne ho mode anka papa ne oni papa no wo ye no ohun se papa no e wa yire anka on sa me fa no kokoye no koye na adwuma hwe ne bo na papa ne hwa akora no ti wan na hwa akora no na omo ne ho mode obesa ba be fa no na Teresa oba ho mo ne ho mode ya be fa no na wo ba be fa no so kra no wo die nka won fa no won kan che so oba no ko ban no omo ne ho mode wo yes cadicious wo ye oba no wo die fa ne ka che me ntwi maame nanim anu ti ayi papa oba wo ba ayi Mavis Asantewa a gospel musician Mavis was say Akoma FM. God bless you all, greetings you Mavis nyame enshira papa ayi me favor mix Dr. Mabel Swadro no malaria beko etipa ye beko wanuma to bedidi me say weda amen favor mix come ke ba shop benya be Dr. Mabel so was we yade abro bra na amen scientific hospital ye be show dodo he ye free clinic on ya ba hospital ya gi ya tumu akasa ye yade enu nti Brahmin scientific hospital okejetia na ye fa afidie ma diagnose ni padua ni mu nu ba bia yade ne hye na ye nkomante sa ne edifo atrufo ba sikadi na yade na honhum yade so na yetipa ye bi na akwahye baabi ma rebecca fra 0277 001234 0277 001234 kefo so we me pacho mama de ni emeni mi team mama de ni esi ship no so no ahwe ship no de amem o de amem yesra me pacho mama de na ko me so Akoma FM no kwasam oye adwuma wo kasa ode ubetu kwan wo wura bia me maame bi sika papa wone ne papa na ye bedi wo mu dwuma sai waji sika wo mu ayi wode ne betu kwan wode ne betu wo fra no ano ye di ne sika so adi ye fra no mo fa echina ye di wo mu mfoni begu so wone ne papa no wo mu dada sister no aji die ne ya ji wo sika over 500 million 600 million me check ye 600 and something million mo aje wo se adi betu kwan wo ba bosia e wa brochime mu wode ne betu kwan wadi adi sakura idi ye adwuma wadi na wadi adi na ye ne omo betentam ne se mesa wada emu obi nya osabi kefo so traveling tour ukọ na wo ma fo wonko minim so omo do be ko bi ko minim omo ye de wo makọ enti bo mo de aye wo kumase e me na high tension fe kefo so e was 0241 1697 74 0241 Akoma FM 97 74 evangelist amen papa your friend is of Adubuahi papa Adubuahi papa ye di hu yaw mimi titiriu na we asentia se enye obi a wanyini bia na se bonim nyansa Akoma FM ana se enye obi a dwene woni tiri hu bia na nim nyansa wakofo ba di na free ba bia ba fie di na beto toilet so na toilet de wa bo atra no no akọtena so afọ toilet eja Dubai na wo wi a methodist de se sofo ni wa nipa ho ye steward either se wo ye steward dia ene sofo panyin nhwe no won je stewardship free won se Akoma FM you don't deserve to be a steward se wo botra wo yire kọtena toilet so adena kọto no akọ toilet wo wi a wa sori akoda wo dem Akoma FM nanti asom no sa na ye kire ye na we nyina di asorma yanimo we dum nyina di asorma yanimo baby a won so e chompia de say me yakwa say teacher wa kire nkola de aba fie enti dia pa na wo kire nkola no school papa ya from so a won fa phone just a wudi for na wa wuti to obi ba say e be duru baby wo ba hwe mami o bara hwe no wa ye mre mi hunu wama ye twa so da ayi waduro eja boy mi hu waduro ye twa so da bia wama ne ye twa so na wama bia wie ye de wa be wama bia wie ye ntimi wo fufuo da ye de wa be enti ye be sraw eja boy
Subaina what done a did yachra mameno. I saw Baba Pan chow and I down on the chow. Maybe I sworn you over. Ghana member say Oba 77 previous and we are in TM. Oba dao. Nema amene ne papa ba ne nchen wo dem a o kata no hu. O ma ne ma amene papa hu no hu da bi. Dabida. O ma ni nua kora hu no hu da. Bara samba akopa wo ka kira ni ti. Wo wura dem a no obi anu hu nyina. Peja ne nan hwe so. Na sa sem na wo ka kira ni ti wo bi anu hu nyina. Enka nchen se wa jimi o. Ghana mema. Oba bi anu hu kira wa ka kira se wa jimi o. Na de wodi ye no no wotena se no osu ubenu ho so ba wiase but wadwene ye wo se wawie we ya bie ma kire wabu no kwase na wokọ we ya bie ma kire wabu no kwase na wokọ but wo de kọ toto pa kọ na be hia fa be wo ya be sra ga na afi 2022 mum yense sa ye wo Facebook na akwa bi ka wo se we radio presenter otakrade wo se enu nti na ye se Father's Day ye nka ho asem da ye nka bi so da bedaka Abacho, Father's Day. Mokakure enye yi. Father's Day. Obu ya emfa. Kwese the Mother's Day ni sifa. Ya ma ya na amanfo be dia ma na emfa. For that Happy Father's Day agara da checho. O da checho re. Wow. Meaning baby Father's Day, Mother's Day bi pa abrantie ba ko de car. Ani fie. Ne ma. O da che no. Ana radio station ni busa boy ni se na ne papa we. Asa boy ni ma se ne papa ne onenam ho. Was one over a pecro. And so shed away man. Until a jab yes, throw, yet Yamidi throw. Fre number no producer the frown, ne passing papa be can. Yanyama been in need because oh my cow, dear. Akoma FM. That's a one cardia, silence means consent. Nessa de mammy can you would your dinner. Now what time of Diania nipe di tugu. Bama would that soriano. What time of Diani tugu. Wo bon kwan tugu no wi akodidi eja wan hwe nyame no bedi no kra ne ka cho yan kan chura se osofu ntimi kan cho me me ka chiro nyame no bedi enti the earlier the better se san wadwene okay baby I want me so panyi no me ka chen se wo position kro methodist aso da wan free wo no kra the evangelist ye dia hye wonsa if se wa sori ya no wa sori ya bank sa adai nti kro mo fo kra hu se papa kro methodist asɔre kura nya kono makromofo asɔre nya kono makromofo enti ya basra ja amo se wan ya basra teacher mi kura mo singing ba teacher fan teacher abu okay papa ya kire singing ba nyom baburu 40 years o jai pe Akoma FM fi say ni nananom ni wo fasefo o waso ni nananom ni wo fasefo wo kano singing ba ni begu na sofo bi aba no ba no ya de enso wo ya aduma wo nteni ho asem bone ende sa de ya sofo na wo wa ko jese ato no ho so odi adane sabi amma sisie ni bro ni kwase asem wo bro bem na bem bia wo bro bia wo odwan yan kan kire man bem bia wo bro bia wa tra bosu Aponchi mi aponchi ba ma bo aponchi ba se de ne dra na jo akofahin ewia wafahin na o transabo bo ba di na tem na o hu fi o pena jan o pena aye boko wo na ko dada no de ko ma o kwa ofa so akofa ma me ni anyansa fo fi se ahese na o hu so wo yire o dada na o che no ho but wo de wo se wo ntwon ho wasa ko dada na ko fa ba bia o mu kasa o te no o dia yes watio okay wasa na oti ye be serew Akoma FM Akoma ko ne venze ayi scatter Scatter was in I'm watching now. Scatter the was it Marco? You and your partner are doing very good job. God bless you abundantly. Nyame enshraw. Ye twan ye ho aba. Na emom ne channel so Global Care Recruitment Agency. Ye gusu pe bus driver scatter ne dem ko lance CFO obi afabra. Ye wa yene makokobi 80 mu jan share 0552 83 81 na yene wo eni nkomo Roman father dro no eye ageme de eye kama enu ntime sawada awututu wo wonam wuti ene dwa wo wa ya so spinal cord stroke
Ajime Heba Mesha, Mr. Heba ne pharmacy shop, Ajime, Roman Father Dra Asheta anu enam netu yadia se eno yadia kurankuro Ajime betu asie. Fre 0243 1159 48. Akoma FM. Yemo bi na Divine Hope Heba Center watchia. Watchia de won so nhwe ya mese kosohwe won so nhwe ya kosohwe prakope wo de akwada kosohwe ni ti ya kosohwe wo be kwa kono no motwe ba pada na be ba di wada se dia tele no asio na nya de twa no na hwe agumunum ebeba mu se dido wo ba be ma bobo na wo ayade ebesa no ebesa stroke asa ulcer amwaten ka ba oba white beko Ochia na ye Divine Hope Bar Center ye wa Mako Ebusuakuru Junction ehwan ye wo frey 0248 58 46 87 0248 58 46 87 Ebibidromu Samson was wo jane hyewa wa na obeba grow fine mojadro mabodimi ensa edro we eyetatahwe ununum abedi ho adanse wona wo Akoma FM mi edidi ema wonya kase muruso na mu no ehyeso hwedie no ma wo bo ma fefefe kama o na enye ndro na wonom a wotika akikura na woda edro bi wonnam a wonnam kura na woda go fine entesa we die wonom a ukoda na dwumomu a na betumi anya sound sleep ade abeche no utumi sampa bibia ye kama de ma eye grow fine mojadro wo benya bi okwale na ka ba smart ba Fred Meseba Pedan Pure Leaf chemical ne ba shop bia mu Dr. Grow Fine friend was 0244 59 6532 0244 59 6532 energy catering service we de no part wa dorin we ye no yenia ne be no aduane ne de ma local ne continental dishes be hu ye delicious tasty finger licking food and ye be no de serve ahoho ye wo brema ye bembe mo krono main station macro traffic light so me macro ye no go filling station hwe mo frɛ 0243 36 79 93 0243 36 79 93 waterfall FM ye betu wunsuo no de ama kama sam ema ho ye numbuo efo ene wo pese wutu ensua ma waterfalls drilling enterprise ye ntu ensuo no ma yadwuma enwo ye yopo ye wa baro new site ye ne na ya bi herbal clinic ene wo bronsan kromu dweso fra 0246 26 5707 0246 26 5707 waterfalls drilling enterprise en superman kwa na mom ne filia wusu fashions design dress e bepam de ma me so shane so emame sanso na eye Bentek Connect Ventures one more a 7-bedroom house one more Elton Bentek Connect Ventures na 7-bedroom house no shane so mame e wo Santase obuase kwantepono eso hall big hall kitchen room washroom room compound kese pa ensure egu 24/7 say ye to be near the polytank so e sliding doors and afa windows ni na garage e wo ho Bentek Akoma FM when je edan we hu afre 0540 368362 0540 368362 na o friends se abajo so ne no aka edan ne ho asam ye twe ho abane ba eye ayona pharmacy ya the impressor capsules no oil laba wonom capsule na sisi yade no mpemu yade etu ase ba bia wo ya fa oil ni twitwi ebekọ fra ayona netu impressor capsules no oil ni bi e was 0243 123 224 dank eba complex and the dank extra keba meshaba sasabro waposo wuti wo kon usisi wo de pomodia stroke nyina no eye dank extra keba meshano and was wonnom from 0266 593330 ye twen ho abane akwa homa so ne ho a wo de ama me tifa se ska na mame na me ne akora ne mfa bi nkotwaduane ni wo se woni ska bi a wo de mame na o sign check e de mame na me se aka lorry fa ye de froka akufie na o ma ye 20 Ghana ne ye de kwanti ade achi na mbe yi ska no ne ja mame ne akora ne te hwa me papa mo hye ne da wo mo frɛ no wo so wo ma na me gu me papa so an wo mo frɛ na na obaye obaye na hwe wo mo hwe siesie na me se ne o ye me ne ntimi nware na papa mo hwe ya na esiesie asɛm no afa me ne te wo na kwa na ekoso se ye friends nhweye ne mo ne eye no papa iba wo ba yemia yunia mafri me fie me se me hia ofie ha wo fi wo ho asen na me se Jesus Christ me na papa na wugu me ne masesa mimi ti wo mimi ho fi papa mimi ho fi ni abaye ni nua ba yie no ne sister odi na chi wi na ne mpra ne ba yie ne bi
nti oba ye na ne mpra na kominkuma afo mpanimfo no ho oba ketewa no ho papa ne hu ni pa yiyu niama asensia odi agogumi dem yiyu niama nam se chese wahu sa mpra ne twam ti uguma ni mase ate papa wobai wa hohoro ni na se ayaduane am wadi nti na oyam sana wose wunim me di na de papa na de papa oba ne hohoro na se di yaduane ma wo ka sana wose hohoro na se di no aduane ma wodi na de papa wodi na de papa nam se asenti na oyam se na minim se wobai me sa wodi me ko wadwo ena wadwofo frem na me ko kirekirem ene yakwan a wadwofo ni di no wadwofo ne ye ne papa odo kwa wadwo so hen wode me ko wadwo se mimisi meku no enti mintum free ni fie na ka so meku no mama me ka se masi asem so me wo hwan no frem me se ye friend say yi ne mpla na friend ni se me ma friend ma me ni phone se me meku ma me no na me se agya ma me ni no ma ni no ma ni me phone so esi da na me friend say meku ma me no wo se ya wonka ena me se saadia meba wusem ho na matokosua na me dia ba na maame no wayi no ma na efra ye no na maame na yi achem wantumi anya achem dia mebo maame ni dua me ka kire no ate ena okobo ne sister mama ne se mimisi meku no na ne sister mo fra me na me kirekire mu e de kire ne sister no se me nka se meku no na emo makwan na wode me fa so no na maame no woka maame ne dia nti na me ka sa na me kunu na mi kunu bo wan ya akura no na me kunu na ha na akura no na menene titi fi oba wani abro 1.5 year o papa ne me yaka ne ba na menena wo no wani akora ne yaka wo mama akora ne sika da enti July June ene o black akora no 500,000 o de ma ne sister ene August 24 August enso o de 400,000 e de ma ne sister so on family akora no no mo de ma akora na me se akora na mfanto wo ko school a wo no anyi ne kakrakra fan ko school ko pentama ebesa to wo yes wo be fa kra na akoma ne mpra no ena wadwofo se ma me fa akora ne ma no ode akora ne be free wo akoma ne mpra na ate ena wadwofo se ma me fa kra no emfa ma no ena akora ne wo me nchen enti ne dan ne fie ho no me ana ode hye me sa na me de ma hai enti me de ba be ma hai no na me ni akasa bia me friend phone so me friend papa na amfa me call Akoma FM ena me de dan ne ma hai na me koto paint ena me di twi fie ho na ne sister friend na no buy so me fani da ma hanti me fani da sika ma no na me se me de da na ama ha ya wi wo de me ko wadwo na wadwofo no sese ya na shop money a won fama me no wo mo titi ni nyina e di free me free dine ni mo free dine ni sika no enti e ka paint ni bisi wo paint no of eye ti manka bibia wo ba na me si ma dan so ya to hotais no abetam niema no no akohwiagu me pese me ye ni kikiki wo si niema no abefa wo niema no akohwiagu me sole ahomachi 3 o'clock na me si me niema na papa na abefa akohwiagu enti ohwiagu no okwa na masan akoyi na de anche papa na masesi ti eche ya o san ba betam na se papa enti wa ye tifie na numgua sisem se ya udi gu onwi eye papa enkwala wo fie ha na wo ton wo hui eniema obefa kohwiegu na makofa na misi na wo san beta niema misi na papa na san de niema aba abesi ho na mesi niema na mahata menene ko okro no so kwado afuo mi ana metiska e ma no so oni ska no de do afuo ye do wie me ka ho ene me ba no menene ba no ne yekodua aburo ye kodua ye no papa ni bu aburo ni nyina ma wo ba no wa mami atre mampo aya ne mpena no enka wo ba no ye hunu wo bu meku adubu ahen wo bu aburo ni nyina ma ne mpena mama test wa mami aburo betim mpo ene wo fa ye me ba de body so woni na do ye mi na do ye mi na test na me do bi da bi mi na mi yiska ena me odi do afuo no ene ye kodua ye se wa koto ye bu wie ye no wo bu afuo no na odi ma no me ba ho na akora no compassion form so bi me de ko ho no mo ena me di sie ye nti me ko ye no me ja no ho no na wo mo se me famla me ba be fa me ba papa ne se ma nwura da no mu da wo de aduro be hye da no na se me ena me de aduro be hye o dem papa aprosifo bi ena wo mo ba be kan na dia sansua to ana atade a hye me ho kwan so emfuturo ti atade so na ye fita atade na sai na me wuro si ye nti bench ayi table bi da ho e wo si wo manim ho ena me tete ne curtains na me de sai so a me da so na prosifo bi ba ho se kuro ni mu nti me sorry wa mo ankoda dem
so ma me koda da mu da wo de dia na sese wa da so me tin the curtains ha ɛna me de sɛ hɔ no sɛ me da hɔ na prosifo ni benya na me sɛ kuro ni mu ohun ti me nsɔle nti aprosifo ni ba ye no wo mo kan ya na me sɛ me da ade achi na mewu kura ebeye ni din na fe wo mo kɔ no hɔ kɔpa ne kyɛ pa ɛna obebie dan no ɛna me kɔkɔ dan nti ahomakye ɛna me fa me ne kuro no so me niam ahɔ. Hello, we didn't baby afrefre. Good. Yeah, Mira, Yankwe. Good afternoon. That's a really good information. It's a good boy when you're doing. Now, you know, about women who look at Bika. Now, who look at the crowd of a one man, the cremation, the money Kata Ora. Because I want to be after a book kakra. Me da se papa. We didn't baby afrefre. Rabi yankwa boni town yankro. Ya papa no. Wanya de papa penu and travel ya se nesa. Then the way ni mesua no. Mo mama ye woji de se mo beti. Ene papa no. Munya nso mo ma se akoko ma me no ansa ko na mo busa na no asem. Ola te suna o ma na da Yeah, that's a papa Rabi. Mamma Kwana Mini about Conadu Nimco, about Conadu. Yeah, and Maa Akos. Yeah, copy what natural. Yeah, Yenny idea to Paba. Yet 3P Gallic Papa, Umpo Yadrono, and one other Medas say. Okay. Yamatia Fonina ha, Emobibia, Aquaba, Ediba, Piwak Naturals, Akache. Na Yenny did 3P garlic mixture, Abe Piemo, Ewo Jasua. Ghana ha a dre, baby Abe Fabiano, a 3P garlic mixture. 3P garlic mixture. Na ebia na wote kemu na wate yen campaign enso be so fred doctor enso to da number na wo bo na akosi baby me ba cho 3P garlic mixture ye number de ye adwuma nie Piwak natural fred doctor ankasa nene no eni nkomo ye numbers no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 enti fresia ankasa bia ye kasa nti wontimi mfre yen ne eni nkomo na 3P garlic mixture a ye ka ho asam de a kyerwe medofo se unya adre bi na se wonom a utumu se ampa ye wadro ene wo adro na 3P garlic mixture ye ka ho asemi ewo wom ankatwade kakra so wom ene de enubrane ha ma akeka bom e de afra ye de no enya adro no a sebio ye de si jaso na ya no a ne de we susom no ye de ende eye natural Akoma FM ye no a ene de fa be fo kwan so e de aguntuom enti nya adro a wo benom ama kofa haw bia e de abro nene ye ne odi nkomo afa obesity ho wo bia wo so eboro so ye ka ne se obi si an me de mabusuam de ye soso yesusu ntino aya na ase de mo pese mudi atem no me ba tro enti sa ye wo kese ene ye wo kese bi wo hono mu a emu ye peche obi so de ne ho eden na wo hu se abusua no kese ni wo mu no Maa Akos de na wo se wo ye e wo se wo hwe wadidie yie e wo se wo hwe se me abusua no kese wom enti mi nkodi aduane a emama ye kese pii titiriw aduane a anwa soche me mo aduane bi din no bi akase ye se na dwuma aduane soche me kan wa hu nes nanim ene ade ma obedi no nyina wo so hu se abusua no kese wom wo be ye kese afa obi so hono a wonya gi akonwa na wotena sese ya se bi wote store no ana wo adwuma bi mu won sori biem wonya tra ne to so agisa ade asan a wo so de akofie wo yesa won so obeye kese obi so hono mu a ene e waso de no pay exercise wonya bi da e wasase so eno so se wan hwe na se kese wo fie a eno so be se kakraka afen so obi wo hono mu a aya wono an dada setena mu no se de osie na niema de fa anadudidie wonfa ho fufuo banku betie no de akogu no obonsu aguso owi ana wacha no ho ato bed so na wada me ba to be kakraka na kesi aye ka ho asemi
wadwenya o se wo ye kese sa no afa ho adi da bi na ho afa omoboa yare nko a kese de diabetes ba kese de mojabroso ba kese de akoma yare ba na kese so masade dose woni paduanum ente wo se wonya aduro bi a ebeboa wo na se wo sompo a ebebe ne fat no na watimi aye kama se na wo kan obi si ne sote a wo mpe ba 3p garlic mixture de wonomu a emetwoma unya chengalenge na emom ebebe ne fat no a adoso ewo ni paduanum no na sere nyankopon pese woni padua no eye no na ayesa na ho aye fe na enkofa yade bia emfa mbrɛw enti 3p garlic mixture de eye adura wonum a ebeboaw na be ne fat na waye kama na eyi nyarewa nyina ede afiri woni paduanum na adure wo Ghana ha se ya kumase ya wo benya bi atonti aya na wahye no nso wo benya bi wodani heba Colinac heba Misty heba Apidank enafe Angelos kumasi ano o nkran so a Kokof Sam Okanshi Tribe of Judah ewo kaso a enafe Kaneshi Little George ewo Tema Community 5 and to the GA number no se waye kese amna broso ana wanya diabetes ana se wanya hypertension ana kuma yade wo so a kope 3p garlic mixture Francis Sia na doctor enu ni nkomo ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obinsu wo honomu a wo se ma fon etimi kwoto aduro ne ma no ma ye kese ebema wo yade wo be yare esanse aduro no wo be ye kese amana boroso na wafunu nyina ya kakraka eno so wanhwe yi a yade de be brew no emwa enti ye nipa no ye dada setremu ni ma bi ye no etimi ye kese boroso waya kese abrusu o se wa busua mu o unya 3p garlic mixture eno na beboa ye sorry so no memfa number no ema na ye ni nkomo sisia na ye mwo waya kese am na brusu no ye ma 3p na embe ne wo fat no number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Piwak natural yen ye di 3p garlic mixture abedwaso kope bito na ebeboa nyame ya adom a yebese hia papa menua ba ko na do na wo kasa yese Ostus meboa Ostus K Enterprise so mu wadum na che so wo mo boa dem po mo wadum ya wo mu 80 Akoma 87 Ostus K Enterprise nyame ehia mo papa sa brebia no modi atum na mom no awia yi se wo hawo wo so wo problem ne bia bo modi an fa wo sam dwumadie so ye wo askwa yene mo no city mo no na edi enhwanemu askwa yene city mo na edi enhwanemu ti fa wasam no ebra na oba na wo fom kwane a wa fra ye 020 39 33 582 020 39 33 582 ofra yenia yebeje osonia mal direction ochina yebebe adwumenti wo de wo pa enfra wutra kemu a wose me baskwa udru ha na chese waba yebetie o yenyi sika bia ewa ha enu tu ba na yetie wo kama na ose hello mommy God bless you and everyone at the studio. This is Akosia Betty beisiwa from Kasua wono ne message area wode abano no mamenkenka message wose ma it's me Patrick 2BN God bless you papa 2BN Patrick 2BN Patrick obaya adwuma de abaye ni o 2022 Akoma FM Patrick 2BN Patrick obaya adwuma obebo adwuma so wan wa sha ase no enti yene no be kasa after a show na yene no di nkomo na se wode adwuma no atum no kwa so Patrick ya say dey wasi oh say ani ejai o dis wa hye no ya ka obebo adwuma de abaye Patrick oba chinkrofo no se wo mo de abaye papa enu ti nyame ensha Patrick 2BN soja for when you trampuse the police for nyame enshamo ayenema kokoben police for nyame enshamo bekwai police for ntitu MTT for no nyame enshamo na was to no nyame enshana pa central police station bright nyame enshana papa CID police station Asqa police so station officer Taka
ono so nyame nhyira no omo pa na Alexis the godson ono nyame nhyira no ono na onam aduma omo emfo se omo bie mo ho pa Alexis the pure FM ba pa no nyame nhyira mo papa sanso na osai kofo Maryland be me na nyame nhyira mo Edward edi wono so Brian to my brand ye yes Edward Akoma chade ono so nyame nhyira papa Mavic ne ni kru Mr. Bosom pem nyame nhyira mo yes sorry so ama goodie mu akwamfo abaji adwa ene abusua pani sam international letter no producer papa sports producer na same producer mu so oye selling power free enti oni ati e chabo mo na share ho be the Maa Akos yes sorry so na ye the sports atomo so ye dem ase ama money tie ye be hia kira ya wagudie mu nsem ya wagudie mu nsem but me said the mani afiesie achei ya I'm a sportsman na say about 3 to 6 awia time no dia me dia omla nam ni nyankopon tie adwa mu di nkomo e ya lifting ne yanom lifting sana we are shaking the Akoma sports